Sadia na ya odepa na de ba kono de ma wo pagya wo na hwe wiom na de wo ankasa wo kɔ no nso style be na ya amoye Akoma FM 87.9 style be and the mami and the mami ndam paniso was say or the sika 40,000 Ghana cedis. It is not 400 million. Abusiafo de ba no trase no eye ma ye sa no na aha ye wa ye ya go ni o taade no o ba ka ayi 85 million ye to no man o ya 70 man we see o ma me kra ye dance for say abebia wa paso no woda no le tatai ono papa ana papa bi wa e konfo e be na je pante ani tababi omu ya ko tia ta asemi omu nyina tra sa asem no mu bi matai okay enti ye fa omu nyom betimi adi adanse ama say no krase asem bi sa be pie wo menim me tatai amatna be adanse na aburo no so na me ka go pa after that go anaka go e to picture of collection after that go to an yo me buole yo me na me agora na vida como bem me holo ela tam que tua quando eu não sempre para na esse o papa tá se tocando o yo cam yo me ani me tá na tá ele de que me ya esse mega na bro na ni já tá me o ya ba ko ko no pai na ni já ya ka ni tá ni tá kawa ani me no boa an ka na ni yo ko o me je da ni e ti fa wo sanka ne da owa we should not turn trade ne o go yale mami adi ada ho de kare da radio to o ko di abi fa mo Attractive life. What catches what they could do that? God is the sana owa sabe no I know on for dear someone how bebre ya wuti asa no e de bi wa ba atibe no o ko ni ko ba ko di na o chinyere e bi wa ba apode no o ko ni ko ba ko di na o chinyere e no na Akoma 87.9 FM yaba no na yaba yenya age atwa no de na yaje aluta continua adwuma no a na ye to so no na ye fiada na ye boja ye no na eboja ye na dwada yase aba beto aso nti wo de wo dan ne sa brabia wo fidie no beto Akoma 87.9 FM bomodia na ye loyal listeners no nso ye mu ba ko ai woni ye na ehwe abomu oni ye nia na ebewu na nso ye nyanwe Kom se Nyankopon bema yedi e bedi enkwa na men sort yase enu nti se wuta yachi wo hwa yan wutie ye ne a na je se won so wo kwa wa Akoma woda Akoma so papa na hyene so se Maa Akos matna dwamu die na wonim se Akoma mu nsam dwumadie no enu a na ebra so yede ebre wo no sabre ma bedwafo nyina wo fia na nakua koko ewo ha
sanso and Pastor Julius Naba Pastor so ewa Evangelist Samuel Mensa or Asupiti Bibinti or hospital ene ontume emeka ye ho nanso en susum eta ye chi Ishmael Haywood ebo ye chidom ene adontene nana yawo ede ko social media Facebook no Akoma 87.9 FM like and page no comment na fe share efa ema ye pa wo like and page no comment na fe wabomodi ase obe share na wa share no wa share no wa share no wa share pm ede ama ye YouTube no subscribe mo show wo YouTube ho no wo subscribe and page no na wa mia bell adoma no so breso you get notified na won so a link na ma foforo na wo mo so a share ede ama afoforo enka ye na bibia etumi akoso midin ede Maa Akos fans of Akoma mu nsem ya share ede atoso no abomodi a sha amaye Akoma mu nsem fan club no so ye de ato ho na wa sha amaye Akoma Golden Ladies ma Joyce ye de ato page no so mo nkoso na mo share emaye sanso ena Nikki Pizza fan club Nikita eni Rapizaro eni also yodonko Nikki Pizza fan club also yodonko eno ano no eno so ye de ato so na mo koso a share emaye shanen so se wo hwebe Onua TV tokro manchwa no ntwo no bia bia wo bia no bomodi ase wo be hwe show yi bie ewo Onua TV osai krom anase papa bi TV nso meka sai eno so eye live ewo so a wo be hwe bi ho Adepa Information Center Kochi na OPD Radio GH UK Asopa Online Radio na Otaibo Radio Modern Ghana na Nabrebro Information Center meka sai we bia mu Free FM 97.5 ewo tachiman manager dache na pamfo wo mo ebie mo pa ewo ho enye asel ketwa enra de si yesi wa hunu ora ye ereke enye nyame ya dobo a ebrada ose ejetuato papa esa se de tie bia ne ya nya ntachiwa ose mo wo fie ha live and colored enunti de ebesi ai edruha yesi amagani amagashi ehuna magaho wo de 40,000 ene ya yefro anase wo de say na ya yefro no wo ba no obro no osibam no eno no ye behunu emema so ye nsamo kotoko park so sibeko road papa who's ready ahun who's ready koko ekwaso do ahun enti ya so ya tro pra mo de mo fa ho mo da nsam de ase so omoso ya na break nye kwaso ya tra break nye enti esi so da te free enti so na ese kwa sen ya so kwa na mo kwa ma ya tro ya so kwa na ya ma kwa mo ya tro ai bosumi ni nyina mu o se fa free ni 7 days pe e fi pa dia bru o se ayi alata mo fan free obia na makacha makacha mse ye me fa sika meto mu nkonkoto fie ye koto mu a bibi dia e we de na dia sa ne fonde mi ya reketwa enu me se edu ebro so kra ebro what the man the man so the man so na na fe na ye bi ko style ne ba ko pe on say ye resiti ya nti no da bia wo hia ne nche mu se nti style be so na fe na ya say style no wan say na mo kan dia na maka ne akabi na say mo be ka mo de mama no mo kwai mo de ye twa brada mo de mo twa brada asa me pa ko pentem mo bim kwa shada kasa ma chima no ntima na no akwa bi TikTok dia me hwe o ko ne brada ma boy ani so obaye wa akwa ji pizza o de ko o ji sikere ya o se ma chima o se awachima no se ne bra ya no o cheda ya ko no se atongo so nyabi o so wo pro ba wa chima e nyabi o oga to menye bo so me bo nji azana de biamode azana mode de biamode adaze we ti kila mu chima nka mo se mo chima because some say mo chima e beja mako enti no na mo tutu kan yeso mo chire nja fere se oga so chima ko se chenchira ye be ko etumi bo bo ni e manyina asha mo se ko dim kata rodos na me se wo chima ba o de bi da because the road na so chima ba because say yenyimu ni ma e kwa mosi aba first say so that nyi say nka
emayiwa no omutade ye mantie no we ya wo say menye manska nko yiwu no aje no ade say na so ma se ehu akire we say manya menses na so ehu akire na mere eno so say ehu akire do mo sa de fofo be ba no so be say ehu akire de mo de be bia e be ehu akire mo se mo nya ya so ya boa ye ho ne ya ba wi ase pa ya boa ye ho ne ya ba wi ase ya boa ye ho ne ya ba wi ase okay I say I'm pleased, I'm Harriet. You're looking so sweet, Pao. My sweet, to say Alewa. Alewos. Okay. Yatra case be so be yene papa this year ben preno ne ba ne bai kwa so no prensa ekwa mama update ya kwa ya wa stubborn ono na natie ya papa bi ba ha Mr. Du Mr. Justice and that's one no papa yi na de ne nana e ba ye no the Doris so na ne ba ene ne nana enti or the Doris ne ba say Doris Akoma FM 87.9 Kumasi enti so wa wi a na be fa wo ba ko na wo ba no o tete me akra na da de boso o jeje me o ka busu etiri nyina bom enti bra be fa wa de ko na Doris be fa na ade ko yi na akra ni go di samone e wo Doris eni ni kuru nchen na akra ya ye ka na asem yi ne papa no afiri yo ne Doris wo ye no wa firim enti Doris nanka esese ohwe ne ba na Doris susu aware foforo na obefa na ade ko ye na akra na so ti se wole o stubborn ankasa oba o ye stubborn Akoma FM 87.9 Kumasi na so o de papa wa ka busu nyina kola bonesem mama ntokwa ma enuafo okon bra wo ekon sister ekon kunu kon jese ndiabo ekomu apraketo no ani ye bo modin akora no so ye bo ye modin ade ye ni hunu akwala no ye ma papa yi ade ne nana ne bai na wo ba ye no na ye hwa akora na wo ka busuan yi tiri nyina uhuna ebe ye onwanwa wo se be fem jese wo ba dwere ho awonte ase ma ko na akora yi ba nya Akoma FM 87.9 Kumasi ala wo so de gina ma busuan e jadamu buruburu he se de tie bia ya ba mo tie nya ne kasa kire na kwesa yakopa chew bi ne ka se onko ne yakopa chew yakopa ne papa because akra ne bai wo se onu ma me betena wasesa oso onu ma me betena ojitum se bebi a waye ne o ma bedu no no kwa sense se wo sere no sikasa na utim se nani aba na ho so nto obajitum se bebi odu no de onu ne ma me betena na ye because okọ ma me ho no adwane na wo dwane bibi kura si a obi ntumi ko yi anu nti wa wajetum se fe de ne betena de na se kasa kire no nti ye ne ye hu bi wa anu apa ana okas wa friend ma me na ne ma me so ni problem so no ne obeje no na emum ne papa na wa ko kanse magunu so ma stepfather no awa kanse magunu so ama ya gunu ho fi ma chese ne din nya de wo mantem ne miamia no omra me pa ne papa no chose ne papa no sa agina ono de ma me de wa ye krado se ono ne wo no obeje ne ba ana yese ne ye o se ne ma me so mpempeni fu no yese ne ye ya ye betu ana mo na ye di akire na ya ko na of any sister Joyce ama ni sister Joyce ko hebi bi o mo tie nti nra no mba ene di o ma chi koye ene ma ye koye ese wani nsa o ka kire Akoma FM ye ko to papa ye no mo ko fie ho mo ko Doris ni ko fie ho ye ko Doris ni boshin adam ba me e ho na eno ne ye de atoso no ye ko ho no zata ne ye te ho a ye twa se papa beba na ye de nkomo ne bibia ahyehye so enti anche no bai na ja ye di amane na no kwasem se ye boy amane ne di enti ye bai se ye be pachew na de akura na ye no ma na se wani nse o ka kire timi se na papa ne di yaw cause obron se ma akura na akagu nu so a enye no kra akura nso ko no ko kana japoku ne mano o ma so no ma yere brai wo fie ho ma so pa no ojira obusa akura se ade o ya ko fie ko kana da be na me no ye sa wase wanya me hwe no obusa ne wo wase wanya no wase na na akwa awan nka no kro no enkyere wo mo no si bo wase mo hu bi we nyina ko kagu mi so na de ya me ya no so ko kan so mo mfra mi musa me no mo ti fie no mo ya me enti se pa se mo se menye
na menya me nsa nya akwa nya den na che se wotim se papa di na yeso ye ko ye no ye ko dwatoa eti se odi ye wo se odi ye de ase pa chew ti chew pa na ja ye butu fom no ye kura ne nam na kwa butu fom na yeso be ka ye ho na ye kura olma na mu se ye sere wa nya do sa kura so aja to so no betena odi ye kura ye gbam bi ti wadaro ma je no na osan ye bi ma ye kura ya be ya dance for se bi o kasa kire bebere ba ye ka ye eni nu o se wonu no osan no betena nya kasa no oboa eni afedi office opeso ye bi ya no ye be ja mo aye ba se si ye ba mu de ye sere o se ye na kasa nti ja kura no eni ma na e den ma papa afi ko si se ya kan wate ye ma no ending of this month ya emutwe akra January because na no so one ne nana ne ntene bi January ending dem waye wadaro ma ye hu bibi de ne kasa ne ye so kura na yere so kura ye kura na yere so kura na yere su kura ne kunu ze hwe manem na tese tuna bi ya twaso ne ande tese finally ye ne kan o se de wate na ye ma no kwan onye ye call ba ko mienu bi na ene ne kina ye no obedwene ho na de be sibia na wasen afrent o je me number se de be sibia na obe me feedback na ye ni ye se be bia ne kasa be du ye no ye tutum be pa se enu ekina ana mfasa Monday yemra na Friday Monday yemra no na ebia papa no Akoma to ye maba ma bibia ayewe na enu no kwa ye ban kwa ye ja woni Auntie Joyce e o fie ho ye ja woni Sister Joyce e o fie ho a ni ye se ye ja o ma kire no enkomo papa bi ko so a ye pese ne Auntie Joyce kwa be kasa na je se nti ni se ba Monday de na ya se pa ye fi papa o nti se ye ko de ko si na Akoma no wo soro bata kire no ya me adom Awurade ba mu no asomdwe eba ama bibia ye kam nyame enhyira mo papa enti ye di adwuma no enti dabi ya kasa ho na ade asa mo ya de aba enti na odi aba okay ye bedi a kire de ama ya say afi we mu de stories ne de was ye di a kire no bebia ni di a kire dada afidie be mu no na mo hye adwuma no mu kena nti bebia was ye ko bia no ye beko na afi ye de ho update no de abremo se ye de akoda no ekwa eno so ye ne no beko ye be video ni hu se ye ja akoda no kwan mana akofie ho na afi mo hu no adwuma no a ye nso ya ye no nti se bia wonso wo problem ye wo kuma se askwa ye ne mo kuma se mo main entrance no na edi enhwe ni mu bia wo ba na se wo fom kwane a na wa free producer na wa kire wo kwan e wo 0203 93 3582 0203 933585 and 0552 601529 0552 601529 and no your producer line ofra your bachelor wo kwan numbers no so a good screen no eso no so ofra mefa na eno so menu wedding komo na waba na yahwe atrawasem no so de ama yafe yenko na yene yen emami enkodi enkomo obapa memo hawie na mako na pom etesen so nyame adom wudin me pa cho ye frame na na ekua na edina o me edi ka Akoma FM na ekua 7.9 Kumasi ya eden enim ufi he na bae me pa cho mi frabo aso na bae na mi free man ponten okay awie me pa cho awie de boko me pa cho me ne papa bi neti e fe na ja kofis eja den kofi owusu aha me pa cho me ne neti se me ne na wo ye bana nya 13 years me ne neti wo ginya ase na wo se mintu fa akola na adwuma sai 2016 na wonya adwuma na me na me koba na ye didi na ye bibia na wo se mintu na me fa akola no enko mi krom na onko school ho na ba bi okọ school no akora ne bre okan na me fa metinye na me de okan na me de Akoma FM 87.9 Kumasi ba me ho saa na me ne netie de mo ya ne se wakofo oba na wona netie me bisa na wo se sister no na oye chicheni no one no ewo na ne maame se ehia ne nti wan fa nyinsen na ma na se na de wonya sika na wonya adwuma akora na wo kwa akofo oba na me de ma boni dua timika na ase o boa na mse ma boni dua nti sister bi am na ne kwa aso na ade ko to generator na o friend na mse na generator me ba won se me makasa da me de me bibia na mapampan oboa me mo ni dua nti mika asa na kwa na wokọ
kwa no okode oba no 87.9 meto akura no otwe afam so no okọ no akoda na waba meto anu otwe afam so no okọ no akoda na waba me wa ha na wone ne oba no kọ ne maame ho wo ne kurom no ofiri bibie ne achi wa akura na se oba na busa wa ase ho ne ka kire wo na msa na woni pen wo minim obi ma number me de ne nyina me fa anya asem na me de meti ho enti ana anu yi me no nyina na tie na oba me ho me ba ho wo akura na se na me bedi na wotwe na oba akumase to ba na wo so abo na me se brai oba me ho bedai ma de achi na wokoye enti wokoya na asenana metu yo na me se na abetu se na Akoma FM 87.9 kumase on adwuma ma me na me sa na onya adwuma na wutu na wo ka sa na me no di nkomo ye bibia enti 30th no na aso wo akurase na me so ba da be na aso ba me 30th na afre na me se aja wusu na so ba kumase da na enti wo mfra mi o se na hwa na ye konkon ne abeda me na wo ntamo a o keka ka na me so obi an kan sam nkire me na so wo ba kumase na wo na kura so wo ko wo akurase na wo bai na asimisi a me frɛ ma ko wan frɛ me enti first na no papa no na me frɛ wo na me sɛ ja good morning na oje so na me sɛ afenhyia pa na sɛ afen comment na me sɛ ja afi bia on sɛ ben ne sponsor me ba Akoma FM 87.9 kumase enti me pa cha to akokɔ ba akoma ye na wo si yo na ja we ne ban so ne to no na me sɛ wada na wo frɛ no na oba nyane na so wa pɛ frɛ no kada me pa akokɔ na wo si yo ma ko ma nte wo nka biem sɛ akokɔ bɛbɔ wo sɛ deɛ yo na agya me deɛ metim baabi enti da na me frɛ na me sɛ agya wusu na ye frɛ wa so de akokɔ bɛ na ase me gisika be me nsan kan na me si yo na nti fia da no me te wo na me se daabi papa yi me nte ne ma bi ase me kɔ ginya ase me hwɛ me ba ne wie na me kɔye na me kɔ aba enti me ankɔntem me kɔ duru ye me bɔ opunu Akoma FM 87.9 kumase na aja usuara wasan akwa akura na na me see from sister bo na mkobo sa na wase aja wone madam bia bayi ne ma no kura de kɔ bayi ne ma bayi obayi endre ne ma me nsere ba ne me nkyɛnse ne ya da mu ne ma ko ma ne ma ho nyina de kɔ ɔno nso ne ntare nso wo bag mu ende ye so de kɔ na akura ase na me sisa ti ɛhɔ na me stand na me foroka na me ba na me nya abote na me fro na me sɛ aja na wo yi ne ma ne da be ya wanti mi amfrɛ mi am mama ne na wo se adai man kan kyerɛ wo se metu akwa abu akwa me pa cho min kasa man kan kyerɛ se metu akwa abu akwa na me se ja wo ka kyerɛ me so metu akwa abu akwa da be de wo kan ya ne se wo kyei pa adwuma ma wonya bia obetu na wo yi ne ma na oba me na wo te dam adai na wanfrɛ mi am mama magina hɔ se efie ha na wo kɔtena na sa ha na wo kɔtena na mi hu sta ha sei na bia mi kuni wo enti wo se me tikam adan kura me friend also no wo famu di nkomo ko wo fa kurase ti mi we ya me kasa asen an me de akoja sister bi se won hwe ma me na me se aja na me na wo tie na me ne watena no odwuma se 2016 ma hwe wo saa adan ne kate ya kura me na me de me kokko keto bi ko si kam corrent dan ne ma wo tena dan nim na ene ma e wo dem mutim se ko gu me an ko dem wo se ada wo ti bi da so bi de ne ma akoja obi se won hwe ma no na me na ada na me ho me no ukuta ba wonya sika ma akura na wonya ne hwe akura ne bayare obeye bibia na wo te sane ma de kogu mi onko dem enti ne ma no me kura me de ewom na wan frɛ me enti me mpene ma wo mfa ene ma no enkogu me mpene ma fa ne ma no enkogu oba wa fa ne mpena no nyanyim mo bra bia kasa ne musumi bus oba ho me bus aka kyerɛ me sɛ me ma me de afie bo atmenti wo ma me ya akwa atema na wo ma me ya akwa atema na makwa akwa ne mpena na kwasoma me ma me ya kwa atema ma ko fa ne mpena na wo se nya no kure na ne am na asesa ko gu ho ne o se 87.9 ne ma kwaje obi da na na se me mpena ma fa ne ma no ko gu obi dem wadwuma gu ye wan hia me anka wuwi wo yare kasie nyina me na me de wo ko na me de wo ba nti me mpene nti se one se wo ne ma de one ne ko bobra na ne ma na ne bepe na wo de ama nti ne ma no e ba ba gina se fa ne ma ne bra back me ndane na me frɛ na ase me tika me ba me si a me frɛ ma ko wan frɛ me ti Sunday no me sorry anopa na me frɛ na me say ja so good morning ene ma no me ba ho na ma ba be hwɛ ba bia wo tie na ma ba ba gi ne ma no bi ena me frɛ na ase oni mpani before bi di nkomo wo frɛ me na me sa frɛ na me say ja usu ene ma ti na me ba wo 87.9 wan kan che me say bia mo me tina kam Akoma FM me do na me say papa de mato blacklist me gina bu akofre papa isa bolo 11 wanfa ne numbers ne bana ye ba ko dadi me fe dadi ni nso anu odumu no enti juala no me hwe nanimu a
wan kam hwe ankyerɛ me wan frɛm number bia nso no ho a me de bɛfrɛ no ɛna me se me de bɛba bɛda mo na de mrada no mo de ato enti na me ba yen yo ɛne na Akoma 87.9 FM momfa ɛnkyɛ yɛ Facebook no yɛ fa to muntem momfa ɛnkyɛ yɛ papa enti no bia na wɔntumi entie wo Facebook no ebia na wantumi enya hyase no so bra me no betwetwe enkomo yi wo betumi ate asem no asepa de ama yenti momomode na momfa nche yenti afa no waba Facebook a ye ne ye maame na akua na ekasa no be ma woni no atena for so many years no enei be ma no akwafa ba foforo ama kwan a ode no efa so no na chese eni enyan papa ano den bema no ayi ni boni aye bema no edi no edinewu na ode aba enei ye no no etwetwe ho enkomo no na yenhwe eja kofi wusu ofri ne fa ipacho ofri su bibie ni achi go so kwan no so wadi mfe be say ipacho wani cheme me 26 na minya 53 into ono so am so wanya 60 as 62 ono enya 62 okay na ode ne tran ya che ipacho ai mbe mfie say mine ne ba no kura nya 13 years ono ne ba nya 13 years mo tena che kakra nsa mo be wo ipacho ai be say ya tena che kakra me kura mu ho no me maame ba ho so maame ne ntena enti me maame si ensem a wotetete enti wo maame ne ntena edi ensem me maame de wankyena so de kotu obi anim sesem ne tena owu aminsi na yi na se wo so obi sa maame o maame e ka sem wei enye se me ne ntena nko awo se wo bu ma no asem so na wo koso ene yewra koso wusu etena sempra yi awafo a miwu a mensima yi ase asem ni muodu ti die enti no wa misa maame se die enti na wo kasa pa kro kan ye no pa cho me misa na mese mate ena mu ho mi sisters bi obu hyen na me bese ne kotena ho se me what in the saying se me maame se me ne ntena no ono kro boy bi ho fe na nnes no ko ka che ne se me maame se maame ne ntena me dwene ho se ena me se me mane muaye enti me hu ho na me gya ho na me ko obu hyen ti mo obu hyen na wo san frɛ me ma ko mi no ma de ye me ena me san baaye me baaye na man ko biem ena why na frɛ wa win ma de kura ye wa wan ko biem papa no papa ko fish na de sabre no a ofrɛ wo a wan wa de kura ye na je se wo pa je se wo ye wadura na wo bibi gu wani so ko mpa cho ne de minto menkyire me ban so ofrɛ me sa membra ena me kɔ ye na sabre no a wo kɔ ye na wo maame awu na me maame de wote mamponten na wonti akura na sibi me na meti se wo maame se men kɔ ne ho enti e bia na owu ye na e bia wo sta pa cho maame o da to sesi ampa cho onwu ye enti wo de asem ya kɔto na nim se na papa ndia ye pa cho da bi o maame nya mfie se be se me maame sa brete years di obenya me menya 50 enti still wo mpa hunu die enti a wo maame se se wo ni kofi usu tena owu amensira yi ase no ba cho me ma de kro nti me ko na me ko na ma de se chenya mbo 87.9 Kumasi ase ma obeka chi na wo ni kofi usu atena mfie be se dunu mebo a ebedu ebe bukra be say 15 na be 16 kra ebe afa na akọ pass ma me kan na chira kwan ba cho be ba cho ai be 15 years afa na akọ pass mu a wo ma me kan ye no e chira kwan na sa ka echi enkachi akachi ba cho ai 20 sabe na wushia no onye mfie sen na menya be mi fense be 30 bibi 30 bibi because 2011 Akoma FM 87.9 Kumasi 2011 na mnene wo 2011 na mnene wo akula oyo ho ade me pa cho debi na oye no so obeye me ho ade na yera wa no ne wa asem okoto na me ka che ne se wan kan no anwie na se okoye a maame ne ba betiem nti won kan no nwie ansa se o tama obefa wo no 15 years ago tama obefa wo no na one ne owayere no one ne twemanso no mo twemanso no mo nyaye na me ka che ne se o mo anyaye o mo anka asem na anwie na se obeye me ho ade a na busuafo ba we betima amene ba ba betiem nti oye wi a na tama obeye adwuma ha na ye ba Kumasi e na o kansa nti tama oye na adwen so obe na woni sika na ne yi na di nti one ne yire no court de no mutumi twetwam me pa twa ya kan wi o mo ka wi asa woni na etina
ana say omo eda so okoto a omo ye twa ntwi na 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 twempra na me ne te wo asen awade ni nwe na ne twempra me pa twan me de no kura de aye baako ena awade no gu ye no so wantumi ahya na amana anyo ho ade sade wo ka kire pa aware ni gu ye no na oniska sa atam na ye yi na di no na oniska me pa twan ena no kura ye kohie na me maame ho me ka kire me maame se ono kura me di kan aka che ne sempra na ya twe ache nto mpesika ni bimra na me mpe bimra na ye mfa nso so na ye nyenti na no ye komiti sister kunu wi me ne nyina kohie na maame ho na ho nam de to me maame anim se on kan che ne se de o meye me ho ade na ya twe mpana na che ene so ka ho bi na wade gu yo me pa cho da bi ebia no wa mehia wa nkofa na ire ne sa me pa cho da bi wo se maame na trete ne so obekunu enti me pa cho nya ena ho so gitu mu ampa se maame ne so obekunu so ja no nya no me wa me pa cho da bi onu se me pe waja wa se bebre ne tu me pa cho da bi me kura no a de na ye me chire no me de ko ma sofu ho nom se enko mo nyom frɛ ne tena ase na ɔse maame no wale a trete ne so obekunu tu wale a no onware ne bi nka omo onye onware maame no na me menye dai me ntwe me ho na me ntena ase na sabre na wo ni obi a na onware da na onwoda me pa cho na ma wo da na me wo ma me ko fa na ma wo ma ware agyan na wo so aware agyan na wo ma sei me pa cho na me wo ma fo o ma ne hu se wo ma fo me pa cho an me ma ne hu so wonim wo mu nyina wo ne no ne o ma ne nyina na tie me pa cho da bi me ma no kra no no mu ni me nchen me sister mo tete wo mu me ma ne de o mo ne me nua mo na atena saa e ka ba ko pe ono ne ka kira me say me hwe ne ma no nto ono ne ma ne de me na na me ne wo mu tie ne ma no me na na me ne wo mu nyina tie wo na atete ne ma ne nyina me pa twan me wale ne de ne ma ne de me mfo mu ni agro me mfa wo mu ni agro okay no no asiri fia na muti mu na na mo han dan me pa cho na me meti mi fie na no so ti ni fie ti hwane ko hwan obasolome me actually no de me na me call e firi kuma se kwa na e kotena Akoma na busia 47.9 me pa cho an ana semu e kresi en me kobo ne maame amane ena no wonye ho ade no wanfa nkotena busia fo anim so na twe branch nti wonye ho ade because yo ho ade a ena di mu wo kasa edi mu bibia ni a edi mu wanfa ntena busia me ba cho na no me koye ne kura me ka kire ne maame ena ne maame so obeka kire ne maame ne se saa bre di oniska nti ni kokoo bi ko di ko si kam da bre beti afi nsi setia obeka kire no na no ne da ben ya me ko ho October nim na me ne last year this year October na me ne this year in October last year me pa cho last year October last year October na woni na for the past 15 years last year October and I betu na mo se be me enyo ho ade na ayi even mo kra mo asem yesi da ben breben ye yi na die breben no start farm 2016 ye yi eni ye yi na die breben no start ko farm no 2016 ye yi na di na emu ho no start sa breben no start so more problems no me pa cho emu ho na problems no start ena ni nyina chi last year 2023 October onko yo ho ade me pa cho ena said ye wo di ye nyina wo pe wani je ho me pa cho ya na me ya me ka se meja na Akoma FM 87.9 Kumasi be ka se bia na dwuma gu yi ntina e bia me sa me ne ma na sese ni se nti de obeye bia no me de na mete ho ko boni o na mamene na dwuma gu nti no asesa ne mampache wo nia according to nia be man di ya wi krofo a wo mantam ho o mani ntua me pa cho mani tua nya ase de o ma me no mu ofie nyina o mani tua enti se be man adwuma se abetena fie no oba so apampan na wo ton enuane hwe no wo ba na wo hwe no mo no aduane na wo na yi sika to ho mantam wo fo ahunu enti ni se wase afo achi akofa ma no yo yakayaka de wonye wo ho ade nso da wo gya no ahwan ne be ka se na adwuma nyenti ana na adwuma se enti no gya no na ni kura ye call ayi no akura na se no wo fa se fo sa no mo ka kire me se ofa adwuma se enti na apese wo gya na nam se nyesa o mo ntunifo ma asam ne doso ma asam ne wo hunu sen me pa cho we ka ho a me di ofa ne sesi e ka ho a me nsan ware me ya wo de wani kurotwa wisi a hono santa mu hu ma no ana atesem ma ko me pa cho aso asini ni kura de me wo ho nom no na oba no aba betu me fie ho mimi ni no na oba ni me neba
otumi de oba ne befie wo abra ho ode ne mpra ne befie wo abra ho eja kofi wo so tumi ya saa de no Akoma eja usuwe na wode na me friend stempacho na wode em ho no nti oba pun na obebie no em so ma ne san se me na oba abegina na oba ne san form koy oba ne san form koy na ade kyen ye no akobjo ato ane bra so mpo oba ne che no oba afie no aba bedai oba betumi ho meba ma me hwe ba ho yi na omo nine sesi kwan so omo ko baby foforo omo kwan wa pa na omo entumi enko mira me ma wo ahawie me pacho na promote sen ya da Kristo asime pacho udin pacho ye from Nana Charles Ajiman okay mira onso pacho ye from wala Muhammad okay na ewie de ye wa ha enoma to ayenti ebebi samonante se manko yo ewie de ye nkra ne boni bia miniminu ye wo Italy abrochimamu baby ye wo ne ye fa hon Mantova ne ye wo ekuo bi a ye friend Ghana Association a eya ewo Viadana eye Mantova region na sa ekuo eye adoye bebre na afibia no aya na ye adoye bi ma Akoma FM 87.9 emwa na afi no ye kofo ni nyina adwene ho se ye mfamra adoye no aya ebe no ye mfamra Akoma FM nti awie se ebi mu hu ye hanum a eye ekuo a ewo Mantova a ewo Viadana ya ekuo no edin no hu hia me pa ekuo ni din ye Ghana Association na ye nchia eye ene ye nyiso ye biakonye ni ajiso se mahodin okay ti Ghana Association ma biakonye mahodin ada ezefo wo mu ana pacho de bi ai wo mo ni eni se wo mo nchi ano edisa biakoye se yonkodo osi biakoye intimi se bi ezefo ku eni nyina afra so obi a opese obedom Ghana Association bia ubetumi de ho aba bedom bi nti momo adwuma ene se mobeboa ebi as prisoners obi a wo mo ye vulnerable needy people wo mo na mu boa wo mo bitunsu wo ma wo ma se wo mu nkwase no mo ni nsuo no ene mo bom homoden maya de papa afi edru ye so sa ne nyame cheche na ade o ai o cheche na aba bedru so tini ye kachre mante ne maba wona se entoboase wie nkonimudie se de etie bia no ebedru so ti wodi ya ne se obenya entoboase nyame ema ye favor no to so no mos enye mopo eye nyame na yesade no enye yi okay enti Nana Charles Ajiman ena yete ne nka no ye ne Yera Mohammed nso enkasa kakre meme na mira sibe sadia me bra panika na yesa pepepe yati kuo no se nipa kakra bi ne start ye 2013 ne start sa ku na ye se wase yati ku ye hwe Italy mamu a ene aha ye wadofo bibra ye maame ne ye papa mu ni ho ye na wose ye boaboa ye ho enti da wose ye tikuo na ye de boaboa ye ho se obi kwa ho kire mu wo ho anase ha sabe etimi duru ba bi kura na me hamani nka ho no obi kura timi de 7 to ba kura ebo ne ba but ye hwe sa ne na wose ye yi sa ne ma ni nyina afiri ho yetibi obi wo hono mu asika wo de bedru new ne documents kura ho ode ni nyina na wo se ye na edema na efiri ho eti sa ne mo nyina ya ba itiri a ya ye sa ne mo wembebre wo ho eti ne se no wo se ye da ye ni ye de ba yikurum na ebe hwe eye Ghana so se de ye nuamo so esifate eti ya ba Ghana na chese ye ko ba bibebre se de me braka ye tunsuo wo mu ni bie ye ko ha de ye ko ha ba bibebre enti am se ya na chese wo se aye ku yankase ye
apɛ yɛ ho but yɛ de aboa afoforo omo ni bie enti paya ne yɛ bɔ sɛ Nyankopɔn bɛma ekuo no apagya na ne yɛ pɛsɛ wo yɛ ni so yɛ pɛsɛ yɛ nyɛ ne yɛ pɛsɛ yɛ de but yɛ pɛsɛ yɛ akɛseɛ enti yɛ bɔ mpaya sɛ Nyame bɛyɛ adom na obɛpagya kuo no na wo mo akoma sɛ wo ba bɛka yɛ ho no eduru ba bi obi timi ka sɛ Ghana fuo kuo de ha dwere so ho obi timi ka sɛ Ghana kufuo kuo de eni nansa na agu ti ko ya che kwetimi ka sɛ mu kuo ina da so ho besi nei but ya adom ni Nyame bi a wowom ana ama ye kuo no agyina besi ne enti yegidi sɛ na mo aba mo agye ye fesu yi say biribia ye benya kranka every blessed day bia ka ye beba ha enti no ya ye say Nyame ya adom na sɛ afeso a ye nkasa afen atam bia na ebeka Akoma na mo be frɛ sɛ mu hia ye mo na sɛ ya ho ɔden so ebetimi a ye begye mo so fɛ kama we Ghana Association Muwo Italy Mantova region biaya e friend Viadana chairman Mr. Marcos ono no wo Italy ho ono na woda ye nyina na Mr. Marcos okay ye patron so ono se friend no Nana Ampadu ye no mu nyina ne mpanyefo bebre ho no mentimi mbubo de wo se ye bobo ba ko mi bi anya sa ne o mo bebo ye kra nti obi ti say your brother Jerry wono one of your organizer enso wo ho aye fe no Moro ana Brother Peter ono say finance aye ana me yere fiafosu ya ono so na ye treasure enti no ana chochomu ankasa ana enipa bebre wo ho say de odi kaka ye no ye kase ye babubu din a ye brother Joe wa ma pambo ama ono so firi bepo so ha ya wo mu nyina one na yere ya chia wo bibiara se dumadi o mode chia ya nsa no ya ba be di no pepepe enti ya ko mo ase gina Ghana Association ekua ewo Italy Mantova region Viadana neweja obado konkonde munti amen onyame onhramo yebeka nyina ne se yedam ase sometimes ne yana yenya emua bia etise yei obi beba o hwe no se de wo siti a utumi se enipa ko bo no homodem pa konya kakra ko de be fit business bi ase a o de be hwe nkora no na enso so oni bi just say me ya kakashila la na me jeje ne wo ya da producer kora betwa bi na me sumi de bi aka ho ne de ama wo mo enti enya emua bi se ya eya na eboaye pa eme adwuma na ye no so etumi konkan tinya me shira ye ma ni kura adwane agya no ne nkora no ye de ema no enti mu ye ni se ya na yesu ye ni age na me hira mu bebia mu yi free bi Erade nhema na to bia sika we ye bi free mu ban Erade nhema na mu mako emuso amen na yemfa we entwato in case obi pese Ghana Association ekuyi wode ne ho edom kwan be so no be fa so se o pese wode ne ho edwom a ye wo ti se de ye kan ne ye wo Viadana eye provincial de Mantova enti obi biara wonim eye ye mu bi di a yabobo ye bibia no obodi na eye yewura Marcus eye wala Mr. Jemai ene wo mu akeka ho bia no ohu ye mu biara no a ba bi owo bia no ye de contact nso betima tudwa me pacho fato eno na me hwehwe pa me kase na contact ni 0039 327 831 52 or friend number ya obeti yanka ama ya je me de ebeto 0039 320 250 3739 so friend number ya na mo no akasana okay onyame enhyiramo yedamase e wa de fefa amaye e de amaye ni so muko enyame mfa mo nkodra so na bofo mo ho bai amen okay Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no no a ene waso eguso awutie ne kro no Ghana Association Italy Mantova region omo Viadana omo adoye ne omo se edruye nso nyame enu nti ebia bia wo bia onso pesa o support program ya
unso betumi a support na ye nyina ya boa makoma mu nsam dwumade no etumi akọ enkan papa okay enti mame sai emra na nakua so na yentoa yenkọmọ hwehwe ne so ni kunu ye ne kunu mponi ye ekunu mponi ye 15 years eba brokra na meboa because who now we are baba pa o me pa try am ye kama ya de na say kura amma ye basta e de ya de na baba o kwa mu ai mi koda nka stroke ucheme na me sade ngedi nkankan pobobo ne na ebo mitim na dwumagu am de so apampa sa amanye ne yare kura na nka stroke ucheme no me sade ye dwumaden sa hwa akola ne sa no ada woni no ba ko pa na ai Akoma FM 87.9 Kumasi. Akura no wonhwe no 6 March na akura ne wunya na ekura me fra papa yi. Oya oso wa ekura ase. Oya no afa yayi mo me se da bi Asroma Hospital Maako. One city kura amfa bi ama wa mehwa akura no yare awo ma wontua school fees wonya hwe ni nyina waja abom so ye bi school bepem na akran ma ni nko school da bia mi di ha kwani aba enu ase 50 cedi adma me kwa na mko ibede ya anwa mo enu wonya bi di enti ohun ne bana cha na nu ye ya me se me ko ho October ni ko di ho na awotwe no oba mi ho bedai ena ade oba ho bedai fie bedai obedai ma ko ho ne bedai me kunu daben na abeka na otwemi na me edi buro nyan oba beda wo dem ho ma me say ene wo bedai ana wo beda pa oba na bedai ma ko me oba me na dim sika na mo 100 cedi sa do ofufuo ma na ma ne di ya adan ma ko da bi odi na ha na na wia ma ko me say me edi na ha wo be ma no wo hwe wo no be ma no no di ni sika kakro benya hwe ma foforo no wo ma ho kwan ma ne no bedai me ko akura so ko di na otwi nyina so na me dai na oba me bae bibi akura nya me yasa me ba ko fanti ma be 100 pieces bag bottom ma bag manam se man ba ko misimi se mi gedi na me fa na site wona me nya bi atori wo se me de ko me wo fa ho me ba fia da me da kwasi da no se na de bre me yonko ba so wonton wan ba na akofantoma me kunu na akofantoma material e bi be 100 pieces efene wo se ni sika ne ba ya na wo de ko fa ye wo mama ne wo ye ayi no ekira de enti se bi this ye kan say snake enti oho ana sika no ye mfa ma ne se bum oho ana aba me ko mama ne odisa ne ba no ti no afra me ma asapon ma da anya sika o abre na usubi na ma friends aja usuntu anya sika na amna na usubi na amna na aja usubi enti ba awoyi de ko fanti me 87.9 Kumasi o ya de ko fanti me ana me friend am se aja usu omra akura ni onye sika na amra akula ni bi na ase opam chodi akofa ne manti obebre me bi na abele me 2 million 2 million so da bi akode 20 cedi ne ko school ano kura no ono ti ka sika na efiri ma wose aka 45 enso no ne ba na o ka che o ya wo woni ni me no ba na na se wo ba no na ba no man san kura na se dem se no mu che se dem se wo no nti ono bibia no mu tamachi bibia no mu tamachi ne phone na ne number also na sai nto ko nim sambe ne papa enti entoma no odi se sika no ko fa ye no entoma no wa ma hu bia nkwa nkoton dabi wa de bra wo yonko ba pa cha mi bra chi ya mi ka sa me ai ni nyina wo ba no ho me no kasa se si yi oni oba ni fie o se oba no ete ebu akwa se ebu akwa no no oba ni no 60 something years sa no ahode be no wo de fa ma bebre sa no ma sister ma wo be hunu se bia wo de aduro fa dabi me akura nka mempene kura ade be se da wo hunu e be se da wo hunu se wo nunum no na be se wo so be se da wo hunu no ni ase 60 something years your pa ma sa de wo na wo ka hu mimi ni na pa ma ko madanse ne ba sapon nti wo si wo ti fie kra no de baba ho me say mi wo fie ho ni ka sa ne mpran again wo se mi fa mani me hu ni mi wo fie makoho nsuo to me te sensuo firi ya wa abrosan so me di firi fam na me di aba soro me nsuo ni si ho again sin bag na bia botokuta no na wo chi aye na me ji so se me peja usu na so na hye da mo ho no gan so na mini no na so na je fe ni dwile na hye da mo ho no na bo prunum so ye san ka che ne se me na maba na gan tete san gan tete san ko na me ka che se aja usu so se ga enya wo hwe no no me mechiw na ga ye na oba ha ye yam me kura minim so oba ha na fa hen ko sim na ka wo ha na ka ma na ba ha na me se wa ka che ne se nya wo hwe ne na da no wo ne natim enti na ama na ba ga ni stand ko ya ade chi ne wadwa ato ne bra ba ko fe na ja beye so won pa ga ne che so obetu me fie ho no no enti me ti na se aja usu me ne ga no na so pa ne che so na ka che o se
oya page ne chew na mse wan ka che na akọ che agya be ye say o me page ne chew ma no say na adwuli na ba wa no de ene ma me nsra me ba bi na ye dai ware no ena me tetena me ba bi kura me wo ho na agya be ye kro na osana ne ba ye de ka che na me say again wo ko ba bi ye so wo ani nti woni na jai enti na mse agya be ye me ngwale bi emu me ka sa ware ne de na me fa me ana me tomatare me ana me kodi pa na me de be hwa kura me ana me ye bibia kura yare wo ma wonya hwe me sa ka ware we mo agya be ye na bo emu fo ma mudi me ma mo sa chese ba ko ba ire konya adoa fish bibia di na nsa na msa de be ye abomu ni ade na msa de siw ho no ma akosika ma sa de papa no ho no wo asma me kan me mai kuro mu te kuro da bro mu fa me nya ma me bi me akura ka benja sika ma sa de papa ho no wo me te me za me ba no se ni ma gisika na me de akọ papa me ba ba ma no ye ba ba ma nya oni eje wusu ba papa kuro mpo e ba fi on me se me hwa ne ayi no university no wa hwe ne bi me pamo no enso me te me za no tumi za no ba be ma no wo jiska ko wo fuo mi na me ka chiro ma akoye enkwan pewa ala kura mi timi nya first pan na me nya mi tim kan say doctor say me bia me nkotwa scan 400 na ma je na me num diabetes no ni adi oni wan diabetes na ja usu na mo di ai akwa to so dwom akodi dwa ma ye we ni ma ye mi se wadwuma agu e bia me mu ye ma o na mu nya ma oh eje wusu ho ye ma o eje wusu ho ye ma no kura bibi eje wusu kura bibi na na kura jai na na kura jai asama me ka sa me beti a on eja o ma bro da bi e ma bro e ho ni pa mo bo ma pa Debi o na nakua ehuma bro ba biem se na dwuma gu sa na na ma tete ni na ba ma na dwuma guo na oba so pampan kwoto ne ma ba se mo fa nie na wo bekọ beba na wo kofa ba foforo da wo mpa so ne hu omobo me hai dan na na kofa me yonko ba no me se sa ba ma ne hu omobo ba ma na dwuma guo eno kwa yenye hunu kwan a e fa so na dwuma gu ye beba ho na oba besia so pampan so abrobe ginya se o ton dey abrobe ofre watermelon mango akese no esika o mu pa sa Akoma FM 87.9 Kumasi 1.5 kasa na no ko mango akese no bi na meton race course o me ko 5 race course me de 90 sa na ayi nyina makofa ashtown di cham so ma besi manshi azabun zongo aswanse abo na besi portrait na anga janshi adam se me fa form free me bet na hekwa last year nkwa na me ti buy ya menti me anko this year last year kura me cotton me fa form free airport run about to tafutu hwa me dru me nya aka akodru ya junction so na dey san be 10 o'clock na soldier for be ne police 87.9 ya santu wa okwa he na me se me cotton ya santu ade ya santu ansampo ana police soldier ne ba ko sa na okunu wai ya wana dwubre se fane ma ne bran hwe ene ma ne de aka nyina ma mbuo mpo na ba ko se hwegu ka anim no mu yi 100 cedi no mu de e ma me oja me kwan sa kopim se me ko wura fie ena me ye no ka chem se enya sa de ni biem na ya nton won fama na wo de ba na me se ya na me chi mechima na jo sa na ayi soldier ni ya chi mechima na jo sa na me no se nya sa biem ye kura wo ba na ehu ni pakura wo ba na jo atosa abre afi na ukofie me kwa na me be ya da so nya aduani di ye so nya aduani ani enti wo kwa be ma no de fie na so we me kwa o fie wada as what fie no anu aduani se me to ba ire mo we na me de agu ho no wadi anoa no wadi bi ebu on so kura me mra no na me mistika no fa bi e ka sika ada me ba ye me ba ne se me kokonongo ayem sa ko pe fosu asesa me koton me ba ya me ba ne se me ko adwan ante bren ko adwan na me ko kansam nchiro wo ko ya na papa fa me no me ko na yere no ho ampam pro ho ka me ho anka me ko akochiro na me ko no mu ofufuo no mu di ye na me de mani boto no otoma me ba na me busa sa ja me ko china ba ama ye dia na wo sika no after ma to bottom sa na me ya lo fe do ba fo di awa bra me bra me to na me de to sa pa no bi na da no pa be fedi ena mi sane fam na me ko gebo ama na me na ma mo wadua no ma me dokono kura na ehura ena me ko giye na me beti sie na me die na me dai genya ase am tie ye wo mani mo di se kwasi ada me ko asori me sorry ya sa na me ko wo nya adwuma o fa ba wuye
ma fa ma pampa odwuma gu ye na afre ma bawa ma fa ma pampa ya me ko na afre me ugina fam na me ye na ase me wo fa ba na ye ne ye be ko mami 2 million na msema me nkomra sa me na ma ton ma go ne manya 10 million da ho na me 2 million na ma na so me 2 million ye ba na me 3 million ma asafa ko tu akra ni school fees bi fa ko te so bi ade ne na nsa na wo yare ye 3 million no de ni nyina ahwew esa tena afie bisa me frɛ me ba no de ye kan school kram se se ye wusu sei ketwa no na mba na sende aba na me ne wadi na me da sende aba na me ne wadi e fi se me jai ayi ene ma ton sanya odwuma gu ye sanya me ba no ena bia wo se ma bre no ho Mother's Day akola ne de metene so na ma sorry obe fa me se ena no kura Mother's Day se mi ho ena o ma obidi Akoma FM 87.9 Kumasi no woni ho no wa akra na me birthday was na na fi de munyo ma me mompa ye ma ena obom pa ye ma me na me se afi bia wo ye de sa afi wo anya bi ana odi ya no odi mapie wi ho no odi makone na golden trip ne ayi na no odi oba no onya mfe sen 28 oya de oba na be ma nti enoma soa ena ama ejai wuti yade aja miti yade mani sampompo bo miti popo ni bo miti bo no awonim na na dwuma ni gu ye na me de san tama pampan ne so aye nti me ba no kram ne tiwa busa anti ada na wusu na me se aja me nsun yo mani ni ba na eburu ni suye nti se wo kokoto ade sa na ade sa nti se de na nu bi ade sa wo ya sojafo ne aposifo kra na ohun ye wo moboy be ma ni timi fa fon frɛ ka cho se na akua na de no wa kye wo sa ne de na maba o ma betena ye fie ho be ma na ma wo betena fie bi enti o se e bi akola no o te afanko ho na me kɔ adwuma am disika to wa o de ne kɔ e ho no akola ne bre nti me fa ne metena mi fie mi kurom unyi ni se o pese okɔ kurom no onya kwan yɛ de wo so sa me kɔ ye na no start samre no nso na dan ne ka ate me na me madam fo bi wo akura bi sangani ya fe ni sifo o free adan ne kate ye na akɔ kurom bi sa ja na wo na ase me wo akura se na dan kate ye wo pon ha ma adwene ana me se alaji mi soro bombo sia na so de ye de na me se bombo sia na me frɛ wo se aja usu me se sifo ma misikant kokɔje na fa ebe tu ya dan ne ka adan na me kan ye na akɔje sika no ba kuma se ya se me kokɔ ketua bi am ye na me de ko sikam boy ne so je wa hwe ni na no me kokɔ ni nyina wu na chese wo pa chese efi edan no na wo ne timu o ka se wo ba ne yare ne ntinu kɔ me ba ne school ni ntimi ntunu ko ukuro mu no wo na han ye me na me dan kate me na me renting ye wo na wo renew ye me na me discan man ko renting wa fa bi ansoso wo ni bi po ene ne se be ne wa ka me nkɔ me kwai di esi na wo so akɔ so wasi akura ne school no akura no bre afanko ho na ode ne kɔ anopa no odi fi ginya ase ko nya no ntia na da mu han dan no na mu na akra no no onko school ase pan de no o kinata no ode ne ba o aha no ya panti no ode ne ba kinata ho no so no ode na ba no mu faka no ko ne fa fom free e fa ayi apia mi nkan obesi atonsu no ma faka ba nti wo kaka no ode ne ko no wo se akola ne bre nti mi fa ne mra ayi mi fa na mi fa mitinye prenfo ha mi sa na ja me fa no na me bebo mba na mane ye no se fa ne brai na me kotwe ne din wo rekandi o sorry ana Akoma FM 87.9 Kumasi sa titi we nyina chi sam ti se bi o ka wo ye sam sa titi we nyina chi no mi go wo ba ka pre masempo ama wo de masabuku but oba no wo sa buem na wo de ama no ahode ana wo do ma ko no me say fawadi kai wa ha odo fam ni ni na wo ba na me se nye bebre me hu se bebre ti na me ka no me se wa ha bebre ya wo kai wo ba wo sai bue ma no wo na ya ode ana se wo do ti de me ka da yi ma no Akoma no do me na tie Akoma me se ahoda na wo do mamu ba ko ti sa me ko ko nya ahoda odo odo ena ade do ehu mabro de a ene na me hu ne se ebra na eja wusu ye nyinadie no na na dwuma ne gire mu no no hwew mako me ba chaw na aduane no ogba akoma ende de why de me nka ma me di bi sika no enso a me di se na mso me ye adwuma me di bi be so na me ne be kofa me ba ba ma obewale me no uswa de ne bai na ene ma oye na me yi akura no even kula no such as munsuo kura na ku nsuo oto a ofa okan egu fidi se bu pipe na me akola na ye da no ene ma bi
ɛna maa mi yi akwalaa no ho ɛna mde ne kɔɛ mese me baby adama ko fa me mese se ehuma brode a ene na kasiri pima ya hwefo de yetiefo hu se eje wusu nheda nye nipa bone sa tema na dwuma ni gira mu no na ohwew na woye wo kama ma wani ntete aduane de me kasa no onto bi mami ni a na meboa na oto bi mami di enti na dwuma ni guye no me nso maama ono so ani anye na guye ya se me kasa me manani ye na ya na meboa akom ni nkyere mu safa se ye bo akoma na ye no aduane di ye na o mami bi enti no won cheda ntete wo sa ana na tete se fa se me mo akoma na ade na ne ma asem na o de hawo na oye tema na dwuma mesa ye ni na no na oye ma asem oye na ojaye na dwuma ni guye no o san start ye na obi a waye jaye tema waye adwuma na adwuma guda woni kapre na fe no se start ye no san me na me kan ye na o ka kire me say sister no ne di kan wale ene na wo ma ne maame aka kire ne sena no o kira de no na hie ni nto ma ne nwa no ene o san ko hu no nti eye old firewood simple lightning agentia dada afena wo ka asem ne ba na udi maame ni doctor nwie because na no kra no oba ba ko okofa no wo mu ne yire fere ne yire nti wo de oba no beda wo ne yire mpaso eno na wo ba isa akokoda so e bo ne yade no wo de obefa wo ba fofo wo ne na akua mpaso kokko na style bi a wo mo ye na nya asem ketwa we de filigadochi pa filigadochi ohu ya na ne yemhye no eno na yade no ana o ka se wo ya na se kire ye ba yabeba behwe ho nso Dr. Mamwa mejo so maame ayesi afi we mu minsia enya senketo o yankopa ya do na ye wahia me na de machia sanity pepe akwantu heba that's right Dr. Unu no de edutwam o enya senketo enya senketo enya senketo yise wan yusu kwa dia ajese wa yusu adanse bebre na the promotion bi ba na yise ho adwuma nyina wi a obeka kire ama Ghana for you say yes akwantu for the odi na odi asem enya asem ketwa yo the edi come from me number no entudwa number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no free na won sabe kan da bia me kasa akwantu for the yachi akwan no ye SD for memenda akwanfo asompanyfo nipa maako edu ene yekeke ho abomo Dr. Nyakwa me no edi nkomo emidano da bia me kasa ya sabia no eye maako fo enan e o my Ghana mu ha techiman obohu ye ahomade awo ye ne chama UNESCO ene boso pe e wo ho brekum ye wona masua station Bembrace abosa na ase pe Kumasi ye wasafo labor run about odo ne eche atonsu kwan no kan fie 12 nsabe kum se obia se okwa kwantuo heba clinic ya obi o labor obi abekire wo enkan so ye okwahyeman ye ne presbya sonda wo ne che so to mu kwan na Santa Maria kwan na ye ne presbya sonda kese e de mu jodo bon se bebo kese esi ho a ya twe so akwantuo heba clinic na da bia me kase ye ndie ya kwadare e wo koko ayaresemu endi ba bibia wo bia no ubetuma ba ya hye ho ubetuma to yenu bi wa bonten a eye adwuma ese ukoko yare wani nyina afi wode mawo na ni gisem ni wo mu se da bia me kase abidon kama mu ko wa Ghana ni fe ga from hye se ye ma abasobode e fa yare koko ho no ya do akwantuo ko mixture no ene yesi no hene since 2022 up to 2024 yi ye mfe konwa se da so edi ye hene e wo ho nti mi kase wo pose wani wa nkasa wo se wo mu bibi hye wo kwan wo mu uze koko nso asisi wani nipadua na akwan no ba bibia bi kura na obema ho ana wase maame papa emfere kopa yaduro akwantuo ko mixture no unya bia ye ba bia ba bia wu e de amaw mesre okokobu na pie anusu na pie abonte akopa bi ana se wa uze okotorete a otongoma na epie akopa bi bia ba kama e de amaw enti koko aduro de mesre oba ye clinic ho a
wo ye de na ten so ache wan mu nu na enko 87.9 ba bia na bia me kenkan kire wo no mesro bra obeduru wa yebetumi aboa kama ya funyade de ne de da bia me kan se ne anu abra se o Ghana pa anya asem ketwa obi ya funyade ha ya funkika ya funtutuo wa wuze no de ekoso no enkoye mayoye bi ha wa wuze typhoid bi ha wa enkoya mesro tutumika na hia yen ewo kwahyeman ye ne praise your Sunday de mhwe o pe anaye mu so ya to apeti ewo Ghana ba bibia akọ benya bi ato ewo ho na wo ye se me pe yefunyade aduro uduru wa no ubon se heba shop bu ana na se drug store and pharmacy ru ano you be come from akwantuo heba mixture aduro we ba bibia bekobia no ubenya bi ato ewo ho na be boa papa mo so di udwuma nti yefunyade de message tutumunika na kope ye aduro bi na to na bra clinic ho ewo techiman ye wasa techiman udu ye ne chama UNESCO na boso pe ewo ho na kumase so ye wasafo labor runabout oba ho a yebetimi aboa kama enemu yawe bia mesre utiti ho enso firi waseba wa wonsa etititi ama osisi yawe ama wo ho asema ye den ama wo yawe bebre ewo wo so a mesre bra ubeduru akwantuofo de enemu yawe bia no ye ho duru ewo ho a yebetimi di aboa kama operation ebe manage e de ama kama sana diabetes ebe manage e de ama bibia ye kama e de ama endi ba bibia wo bia no me kanfo akwantuo heba clinic yenu so ya to peti abonte me kanfo e de ama se kopebi na woto a ebe boa ama won so ya kama sanji me number no bio number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 0241 29 66 22 aduro we message say number so far ya we ha bia ma mo so bia no ma me papa freyen o freyen na aduro ewo ho ya we bebre na ewo ha wa adwo je freme keke dog na ya we o metimi aboa me yebetumi aboa ebeji si yiwu na yetumi aboa ba bi wese ma okoto aduru a yebeji so se ko na koto aduru ewo bia we na woto a ebeboa na so unu ho ndi akwantu fo de fa ho beboa ya de ho beboa ya so boa okoto ko enka so de biara da asanse nura so to a ye de ebodwa so Ghana fo nyina num bi na ye di ho adanse no enya asem ketwa enti ye nuo miensa no ewodwa so ko na koto bi sanso ba ye clinic wo so a obeduru ha yebetumi aboa kwanso no nkoso maame enche adanse bi firi amanone eba na adanse anu odin pa anya senketwa ya de go bi sende na nipa na adanse wodi fa ho no in fact wasine nka ba bi adu no na nka adu doctor sen ka chere se ba bi adu yawe na adu no de 50-50 omo ye surgery operation na ada se obewu ana se obenya nkwa ndi ne ba so bi a onfa na sa because na kuma no ayekese akodu mpempenso bi se omu hu yo mbeye bio ndi ni adu se ese omu ye surgery na omu ye ko munim but ni ku fre yen o se wo hwe yen ewo ayi akuma fm no no onya ye number o tozi ya no hu se no ye mfa do men wife na on try her because we adu ye je podwe ba bia ho no ye je du no mama no ni ku dia dan se ye do ma 3 days time no no se niam ahase ebo fom no ye dro de hen ye de ma no enu no oba ye clinic ho a e powder bia ye de bo ma akoma na ye kese no bi wa se na akoma na nkasa na ye ne ya bi a onya akoma ya bi wo so a akoma na nkasa ma na nya akoma ya ye ndi wo ba ye wo se du na ye ma o de fra ewo kitikiti bi na wadi ndi onum ye na wo se ne ye be fa o mu na aya akoma no ho adwuma wo se sa seju mo so be ye ni nyina abofo no kwa ye mo anwa nipa na be seju no o ma me ye dunu bi asende no say no odwin ho won ti ase because any nipadua be kama na pressure no no enko suru bio e wo se na ye tie na bibia ye kama ye tuma manage di amount adanse ye di fa kwanto fo ho no ye ka adaje be boyen nti je number de twa to say ye bre no aye bre your number now is 024 66 66 28 508 024 66 66 28 508 and it was 0249 0241
29 66 22 your numbers no offer na 0241 29 66 22 your numbers no offer on sabaka yen nyankopon hira o base ne ye besa hia bi o ye besa hia mpa nyame hia papa kope nro no bi eto ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no a na wasugu so utie no ansana ye ne akwantiefo kodi enkomo no na ye ne enuana na akua na ekasa na akua edi yewra kofi wusu na eba yewra kofi wusu na ene ensam de wakabi pa kofi wusu minim be makora eye no a chese ontumi nka ne dua yi enhye na hemu na mebo apart from a massam no so ye massam no bibi wo bie ma wo ye a onsan pa na o soup foforo bi ho shawo ba pa Marco eno de ontwame wanda bi pe na ne ba me ba no ho no oye sa na me ni no na mana 87.9 pese wo yi ano ematie 40 bi ntima me ntwa me ho emra sisi ana fe ye nto so Transpeed natural mama wa amba do dwumabi asorf na ese tu phone ba bokro hase te ba eno na me se de bia ba se de me kokko here bia na o te first nse me nya na namba wo fio no boys no mo ni bent ko ampa so na Sunday me ko me nya na namba ti na nyimra na me friend no na se mai ndira ni Ndwa ma wa sha akran se mi mani sha de ana me frem ni wata wa be sha akran za so maka chemi se na coins kan so frem me for ka to so ni bi na ni bi se mi so de na me fa sha akran o sha na me nto wan bi o na mi sien dwuma no bi na ehwe me enso no wa utus mi ta se me no betina ndwa za akran na be mu a de nta won sha akran na me fe wa so ni bu ni bi ti me na ni kasa na boya me ne tin be pie so na je phone no ne kasa yesi se ababi akone dum 3 years man away nti we fa kakawa me zunfe me nemba ko ngo to school no ka chensu you after the man boy ne kan no anu no no an face kana me nti ma minister zo fe no so on be fa ko ngo to school no ka chensu oba sa ya she no mo amba tina si ye na me friend no ka chensu se be di bro ni nti on se me akon ska ba ko to ntade ne mpabo ma no ne sa ko ni ntade mpabo de be di Christmas ni bi ma me friend ka chensu ni bi nso na ndem ba ha no yo okay see abanti ya wo kana semi wo se friend saying Kojo Mike also say friend chief Kojo Mike wo se awodi oboy no Kojo Mike obeso pe no edi oboy no e wo ye adwuma ben oye mpaboa e wo hefa edum won side no mpaboa wo ye ne se wo no ana e ana wo pama na se wo ye mpaboa no ankasa Ghana made obi no ye enti afibe mu no hia no mama me 2019 COVID brenu mu no e na wuhia no yo na se COVID brenu ye ni akanye nyina ya gudem esi da na akopie ye ko hu Kojo Mike se COVID ye kan ye gudem 2019 ana mebwa ana sata me de na COVID ni nyama ana na abetwe ona baba na emma se aji isa ni nyanka ye gudem ena wusia no na o ye ben na musien djuma ebi djuma adepam okay na Akoma mu nsam djumadi ano na muguso amotie no ene bronya no mframa no na boye nti bronya no de ye wo mu no ti we ye bronya edition of Akoma mu nsam yankwai enti na mi bisa o say atasamwa medie no na yeguso yede ema no na ye fe ye rakofi uso ne no edi enkomo ahwese ne na akua kan ni nyina sa pepepe enete na se sen na mebisa woni na jai se mo tuba tete na ya ka na otwemi no kura me edi bronya na oba beda me ho ena wo ka kire me se me ko ade kyen ya wada na me se me ko asori bi wase o me enko ena wo se wo ko baabi nti ne wukua na baba me akọ ti ade kyen na ofre me se wo ko na kurase na msuyo mene wudi nkomo ye bibia se munya ye monta tete ye wada so ba behye so
sami kwa crocodile na watcho no so ba ya oba me ho e wo me fie ho e be da ho no nyini se na se wo ma hye so nti na wo e wa kukuru na ma ko da bi ma ko me pa anya hye so na hia da bi ma ko da bi o ma ko da bi na de na hia ma ko na de na hia ma ko mi da bi o mi so wo yi ni ma no po no kwasi ada no me ko ho no na nko frɛ me sa ha na me wo bra na me kai ma ko me pa cho kan me ko yen hyeso me pa cho sa me ko ho fiada na oni ho no na me fe me menda efia me fe so wo no wo fam ho me menda me fe wo so wo te kem oba ya wan fam ti kwesta no pa na me frɛ no na wo so ne mpanifo bi di nkomo ye kakra na me frɛ ne se ene ye me ba bu akwa na ba bi wo no me hu sa ha no wote sam ne nikuta akora ne ama na wo de mo nya so fa ye no ukoyi wan frɛ me me de ewom na nso nti wan frɛ me nti me ba ma be ba bi ya wote ena me foro ka wan ka se bi e mo me foro ka edu abu akwa me frɛ wo sa de ma to blacklist enye enhyeso a ma ko me na na ba me yesa wo na atata no ma ko me pa cho me tata no hello aja musume mo awe ya ko ma bu so ada no ba ma minu se bibia boko ewie ye ko kakra ye ma me na na kua oyi na dia sem bia beda ye sesi ana obey wo se won ti won ka wo di na to blacklist o fe wa wonya ho ade na ese Akoma FM 87.9 many blacks that come out and mine said that with the papa. Okay, mama, miss your name. Yama, man, question that bang, Eja. But I say, Monday, we were baby. Monday, we went to the man. If you be Wednesday, ko be Kumase, nyame so ebra wa fa die nka mami bibi kakra fast ma wo kan ho se be ya bedwafo kan ye betumi anya nyina so kakra na Wednesday wo ba ya to aso adawroma wo ba yi che se wadwuma se ye ono a ene kwotonto ne ma be support wa na so so ade a wudi di no ye masem masem no wudi ku ne kra se sei just o fa wane ne baba akono kra ho enti sai na tie bibi kakra na ukua da ba ya to aso papa ba jo hoda ro man ama min pa ti ro man agwa no ma bi ko mo na se bi so e na ti na ko bo pa ti so ja se ne ko ni na si ana la ko man ma so ni pro ko ma pese no wa ba kasi untu kwan ko ba bia wo so hyebu akwa ho me ko ko ma tu kwan afi o what do you make an afi okay me tu kwan pri o man me tu kwan pri o man ya ni ku ma fi me ko sense ari so akwa ba ko ni akata se bia man ya ko dosu no ko bi na bi nti ewa ana makra afonso na ikunu so ye shem sofo nti yanka san bi nti ko nti ya saa ne mana wiya na woni bi to kazi na ma beku mafi nti ko na tukwa so da ne nti ko na da ne tukwa na da so na mana so nti na ma da ga nti na ya na ko na kwa na nya no kre enti je se hawo mpokra sa woni ne beba be hia said you will see come more bebrebe dia and you may say a Jews will buy what they are already pow and one person that didn't come quarter no. Ana makasa so tabi ya ko hafini na beauty na to in ya ta kuma fun ana mun ni ko mun ti bi wa kan na hasiya o kuma wa kan na ma besti bi na dubo bi to fa to pa ta aswa ni
the opening. And you may from that. Problem, money problem. There you are. I say trade your point and crop on me a hoarding. Now you are shooting come. You are that the other one yet no. No drink here. Mema on kasabebre. 4 points to go. Now you are the here. I do this now. The former maybe cash from not to the people that are let's I'm going to say, what about Fiada? Let mom go Fiada. I may do me Fiada. I mean, sir, that's it. Okay, yo. I just soon in the coding common. What's the one dear on Peso Begida Bontain? No to boa Abba Park so. Winnie na minie na winnie, Fama mie. We are when you know, since you do your way, Yanisama mie, Quadanium on the boy. Union winnie, dear bosso, not just say a queen, Muntino, Abba Pejamwe. Now, Equa Boabo, Najausu, Eddie Bessiao. I'm Akoma 87.9 FM. Happy birthday, and happy belated birthday, Nanayao. Ama wenu tusumame. Happy belated birthday, Mr. Frederick Ewa. Yeah, aka Gentry Romeo. Gentry Romeo and Juliet. So we are Romeo and I'm Juliet. Hey, Passamo, you maniac envy. And to the Gentry Romeo, Yabi Oishra Papa, na Oma, what would they, and fa in Shra, Bebre, and fa Emerald. We are healthcare administrator. And then Godcom Hospital, senior lecturer at Oxford Institute of Business and Journalism. Oh, okay, I mean, sure, I'm a support. And say happy birthday, and call and Faba Yame, Unshana on your cassette, now on money favor, and also baby. Amen. Okay, now, Josie fashion, Josie or no, and now Mamma style, come, I shall say, Menfamechana fe, Yanyakumu Semno, Namade Quattro Quaba, Ubiabigani. Josie and SSC became Josie Wokumasa Bomso when he meets me the sports no energy and shiny moo wedding engagement bibia tadia shaya pam abrochire regents no baby will be a ma Josie and pamonia man of a measurement mano or be pam no said the city na or the abro or baby I will be abrochire at the best sendo for Josie I was 0243 433 465 0243 433 465 Osi Josie ma kwata di eyemefe pembi emame na nekua star yi eyemefe pembi mame me unu star foforo Josie eyemefe pembi mame obepam eye she's so every one no and I am makeups no ma me wig kama na me de ashe she's was so the rig bia wo pe bia say brace the yabo and now short long bibia or will be born straight rig papa she's it will be ho na Okumasi Sports Stadium on Unity Oyo no and edi enhwanimu bomodia walk in makeup obeye bi e de ama fefefe kama bomodia na efe she's it was 0249 155 776 0249 155 776 na she's enyo sunye wunwi emfa ema yemra studio biem na fe yemfa your second story entro was so Abdul Aziz anyway when your friend Abdul Aziz eyo wankasa okay Rukayatu Aziz owen okay efo kwabena okay enti wo munyina se president madam so wo munyina ya president dia ene na luta continue me ba cha Abdul what's some what the ban say ba cha me da say acho miri ni ablante nso na minni na wo edwumom area ba ko edwumom na minni me esiesie na yese me no mfa no tie yese edan ba ko so nti yesiesie mu na eja infama rent obi o wayere se de be ya onu so ba ebia hotimi edin te onu so wayere eja na yiri be ko edwum kura na obeba ntem me ri so fie ana umfa na yidie se oba na bibi ni kura na obi ka so no onu so ti fie o ri ka bo so no mansa na eja wa fleme tinu
wana ninwe ina wo dwumom nkomodi demu ana oka se oka tell me say bi otin wo to fi opedan am saying there waka sadia mesum ni mi redi nkomo identity odan ofi odan mesum ni mi yere say onzu ofi at least to oba abeboa me say be asunwie beba na me ne me susu say nka be ma 3000 2 years 2 years no ana minwe say mentene so na e kan ko si 2500 Akoma FM FM 87.9 1000 breme 1000 buy no na djuma crowd dan ni ma wa say me di sisi me di sisi mu timi wie na me say ana me ka chene say abrante me wie mutumla na me pentem of course me penipa say the be ya obeben ya bibi ani a bibi etene new site bibi ani a obeboa en bibi sikura na o mo so han dan de en so obeboa en ntino mi ma mpuniti ta do ma na me say o do mo sam na mamla ma wie mi am de gu ni su sa no kwa na mpesa obeba ne kroni ba mi penipa ntino me de gu ni su sa ma na o no ka de 500 ebe kan no na ye 1005 still na mi saniska mi so omla on stand na mamla o te wa da corona ka kire mi say o Friday ma Friday oba on baba o te wa ni mre mi kran fedwuma mu kofi mu say o ka bia be san mu say on e tie chi na mu say o ne o mo na on kwa flame na mi so mu ndika me ba na mu sam na ba fine o ba fine tinu ne ri na ne ma na ba ana ja animbe ne ndin kuma de chie ana ya tena se hihye mra e wo fie no we apra man side ma di omun komo de ban kan se wa pra e gai ne twitwi bibia de tune ni na mi de na mi kan ne se mita na makode mita wofro na bi ne nya hyase mai nti wa be die ani adum na bosome so a ba 50 cedis bla ne fanto sen case light be ni ko bakwa na o forma me balance o ana no wiri na tena se na yesusu na ina swale obi akodai tinu wa na ono so mo ba na yerenyam na yerenyam no te yese ono yeren so te o ne yerenyam so mo te ben ye hono ebi o mutu bae no o mi fi hono yeren mo te ben ho te yeren so nyam tini yese obakwa tena o ma me nchen ani adum na wo a na waba na so no problem tine uma be 2 3 weeks na am chade ana na mi si oba no ti eze afi hwe ni mu a oba ne ma mi so ni panti oba na okunta mi dan ma afi na akwese be ma nko na e ofie be ma ni pie ono ya opie ntem ahoma chi na opie obi so oba late ana mre ti afi na ya me yere ahomete na o dan o se famarente da amarente wi nzu a nipa no de nte da ma nipa no ni yehunu jebe dia Akoma FM 87.9 am so nya abutre obanya abutre e jamba bufu de ti se be ma the one am be two abante ni se abante se na continue pe kwan mi so na ka kire o yire na omla etra me kwaso o koy o wi a che ti omla se be a de nte da ni mai no enye di minyo koy minu se ka che na yire aka che na yire oba na na yire ba fi o ga se ni kuna be ka chane se me se o mo betra dia mi de mo sika ma o mo so man kan sa any first complain no oh ana ya mo ba tata ki kan e ko dai tinu right no wasem no na mi wife ko bisa no bisa be me bisa no se me ka se o ya first kan ma e ma oba ni tinu oba na bisa no be 1 month so ya ama ya ko 2 months no ana obisa no abante se oh yan twa busum yesu na ye busum mienu a na odini na ama no pleko am so yu aye te wana oba no sako bisa no o hye ne da obisa na wa hye ne da afi na 3 months aba on fast kan mai nso mo so light yesu ne ma ye bibia o we me ka tina ka sese nze on on fancy se ono o pintem 87.9 lit to ada so light eyitinsu epacho dia ne phone no won hwe emame se on ade se wakono on mantem kra se ne oyisu ne ma so light only fridge fan kania ana kettle me demi me hunu that the we chire there
yankwe tinu ana obana ko bisano light being na obisa na o share ne da o share ne da no da no so ye no one farmer no Akoma FM 87 share da na one farmer no na eja o share ne say ani aduma Sunday o scan be ma no to Sunday no so ye no one farmer te wana da could be a to me de be to wana de 100 cities be ma ye. Okay, mame me fa me hoho yi nwura mu na fei me ne no me ne wo mo emetro so ne ehunu die ntia wo mo ede asem yi eba ha ankasa se efia ye de ama han ene ho nsensem efia wura ene tenant ho nsensem ya no be me na mame mo ha Mejoso. na pom to say Nyame adum. Okay, Agbozo Herbal Clinic. Yeah, no man has it. Akoma FM 87. Mame ne kan ma ahwefo ene atiefo aha. Agbozo Herbal Clinic, Agbozo. Yene the man of the moment. Ghana ha nyinara yesa emema eyade kase yi papa. Da ye no ye moto no no man has expiring date na chese be ma nwu ya ne be ma nyeden ne be ma enwu. Agbozo Herbal Clinic say oba ye nchen a de ye ne say ye wo machines ahodo a ye de hwehwe widie mu na ye hwe nyarewa hawo ansana ho treatment ho no ma ye de ayeden ye de amount. Na oba ye hono mo nso a yade na yesa no depend the fire by kwan fa so ba ye na no so ne yehwe ni ho kwan so a ye so be fa so a ye de be yi ne de free hono mo e bia na wo ye be ma na wo mema sem enye o de se seven previous a wo de boss wa na abesene se girim untumi nyina so mu adwuma no to se de tie edu anajo a na ato ene enkomohunu die ni nyina ya ade a ha adwen ye wo mema bi wono kra edu ahomache wo mema ntumi nsori ye ni nyina ya ade a ha adwen bema bi so wono ma wotena se a wotumi ede be simadu ansa na se be jonso ba kwa worka kodjonso no watumi awie ni nyina ya ade a ye treati ana ya ade a ha nipadua no a ye treati ewa Agbozo Herbal Clinic yes no man has expiring it. We just screen no so your numbers no na egusu no numbers no 87.9 0241 75 02 82 numbers now to me a friend 0241 75 02 82 to me a friend on the nkomo say anasa o tema enkran ni impotemo am obetumi a friend 0557 40 26 96 Agbozo Herbal Clinic numbers no bia na odi osisi eye wo ya oja wona ya na moja enkakra wom ni nyina ya de a ha adwinye papa bema biara wo sisi ya de bia meka sisi ye ne edidi mpama gudi ese osisi ye wo ya na wo ye ne den ni nyina ya de a ha adwin into wo ye bema na wo pese ummo adwuma ne ye na unyina so na wo hunya den Agbozo wo ba ya so ya yesi 3 days to 1 week no na wo ho ato quick start na yes ne into wo ye bema na wo team no di from 60 years and above na o me masam enye kura wo mo no mo ka so mo bema na woni esi enwu emom eda enti se wo hwe na odie no wo si ewu aye de esi ada bomodin asa odi wani be kire Agbozo Herbal Clinic Kumasi ya ye wo dichem so me pa cho ye wo dichem so main 5 insurance junction ene ye wo ye Kumasi ha dichem so main 5 insurance junction ene ye wo ye ne inkramofo asore dan ene di hwe ni mu pe enti o twen dan yade ene ye pese bi eba na nye no so etomi bi a ekọ gise utu ho anamom me pa cho ma yade no enimu nwu ase yade bi ho no mo asabi o mre nyanso yenso na ebetiti waka ho ato ho no mo a wo ye ho hwenye yi ama me no wanse so ya na fi yade wo ye oba na se sabi fichikom hawo eye de so a fa we ni kire Agbozo Herbal Clinic ye de wa ye calendar ye keka ni nyina ye nyarwa Agbozo ya mo yade ne dia na no nkyere se yensa wo frɛ ye ne na se ye ho adwuma me pa cho ye be mo hu se yade we yesa enu nti ne ye de numbers na to dwa no number na ye 0241 75 02 82 fa numbers ya me de to dwa ne nyina because e network e bo na e bia nkwa na e bi beko number na me bo a no wa fa ne nyina na wo hwe screen so a e go so 0241 75 02 82 and 0557 40 26 96 and I was 0553 41 77 52 ni nyina fa 3 numbers ni nyina say bia wo ye bema wo de sabiu edu ahomache a bema no ntumi nsori me pa tro ye be ya ma wo de ne say odwunso na emu ye wo ya
emu hyehyew nsan bi aba begu bɛma no ho ni nyina yɛyɛ awo asɛm ɛna aba bɛtena so ama sɛbi mpreduasa ama yɛde twa wo mpoa epawche ewiase so no sɛ wokɔ awade na wanwo ba ɛne na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔhaw bebree a yɛbɛtumi atete wɔ ho a wofa ho yɛhwe a ɛnyɛ yie de hia no sɛ wode w'ani bɛkyerɛ agbozo woba yɛwɔ machines a yɛde bɛyɛ test no na yɛahwɛ yadeɛ no fare bae mepawche yɛ mɛma bebree a hormonal imbalance hamo low level of testosterone nti no muntumi produce enough hormone ɛno nti na ɛdu ahomakye a mɔmɛma sɔre ɔnni haw bɛrima bi wɔ no ma wɔde bɔɔso wa na aba bɛsene ha adwene yie papaapa wotumi sɛ koko na gye wosisi mu ama woyɛ ho hwɛ a ɛnyɛ yie mepatwɔ ne nyinaa ɔde bag bo so ɔba clinic a yɛwɔ machines yɛde bɛyɛ test ahodoɔ na yɛho adura yɛde bɛma wa yɛbɛtiri ma ne nyinaa yɛ den akɔ mepatwɔ kumase a mepatwɔ yɛwɔ dikyɛm so ha yɛyɛ free screening from ɔkyena ɛkɔkɔpem next week biara yɛyɛ free screening dɛsɛ sɛ wopɛ sɛ ohu yadeɛ bi a ɛha wɔ nipaduam na wopɛ sɛ ohu nneɛma ɛkɔ ɛyɛ free screening na ɛyɛ yɛyɛ nti frɛ numbers yi na yɛ enquiries sɛ 0241 75 02 82 ebia wohwɛ me wɔ Accra yɛwɔ Kwashiman yɛbɛn Kwashiman Chiefs Palace no wɔ Accra wohwɛ me yɛwɔ Kwashiman yɛbɛn Kwashiman Chiefs Palace no nti the whole of Accra baabi a wohwɛ me deɛ free bia no bɛtumi afa number no 0241 75 02 82 ɛna wowɔ tema ɛne ne mpɔtem wowɔ tema afie nya dɔwe nya ahyaman ɛne ne ɛkeka so ma nya ho nyinaa wode wani bɛkyerɛ community 25 yɛyɛ free screening ni bi ɛyɛ 0557 40 26 96 ya mo ya de ana no nkyerɛ sɛ yɛn treaty o me pa kyɛw enti ne pɛ sɛ wotu anamɔ na ba agboso herbal clinic we believe sɛ yade no sɛ ohu adekora de bae ana yade kora na ohu edukora ade ma na ohu treatment a wobɛyɛ nipa kora ma ne ho atɔ no ɛno ntu ne yɛsɛ de to anamɔ bra yɛ clinic onom enti bia na ote yɛnka ɛne nso wasa ate yɛnka yɛwɔ kumase ha dekyɛm so me pa kyɛw kyena nyame adom akoni nyina doctor me tena se na mama treatment kama oba nurse fro no so ho no mbɛ yɛ ho adwuma enti me fa atwo de hia ne sɛ ɔkyena ɛkɔ ne nyina no bɛfa yɛ numbers no atu anamaw na waba bɛhwɛ wo de ba bɛ screen ni bi na wo so ho atɔ number no ɛho hia me yie papa efi sɛ ɛno ɛna de bɛhwɛ yɛ kyerɛ akwan ɛyɛ 0241 75 02 82 and that's 0557 40 26 96 yade biara edunya ewo nipaduam na mmom de agbozo ye ne yie paa no eye mpamu agudie no na no yes no man has expired it na se be ma wu ya obe ma nye den obe ma enwu wo ye oba besia na se bia kokura bia beda wum wa utumu se onyin a na se yin san asai ana utumu se be ma no hia na sebi as insuo no asaba abonten a ni nyina agbozo herbal clinic ye be wo be ma akwa test me so nkwam wa na etima wo ma no enye wo pe so nso nkwam wa no so eya wo ba agbozo herbal clinic ye be test we nyina ya me pa cho ye de wo ba partial because wo ba ya de na ye hu no e ho treatment ene ye de be mam enti tuana mo na fu ene kire clinic wo ma me ne papa mo ya awadefo we ye mo problem for better for worse no be pa cho e mu miere na mo kokan enti se be ma na nya de wo mpem na wontumi ntwa tawe nu nkire sa be obesesa woni ama kwa agya no e wo se wontumi mpe treatment e na wom sika se mo ayedin enti se wampe be papa na ya de no wamfa nkwa me pa cho woni baba wo so na ho sika nyina asa enti bia papa no ya wo de ba ye ne ye nhwehwemu anka se hu se ya de ne firi ne ba ye no se yesu nso he fa ba bia nam bia agbozo ye betene e de ama e 0241 75 02 82 mesi kumase ha ochira nyame adma me tenase na ma hwe nkrofo ye wo dichem so main 5 insurance junction ye wo old insurance junction ba bia ofri ba bia no udu airport runabout no bisa old insurance junction e honom ene ye wo ochira nyame adma me pacho free screening kase pa e koso e pacho ukọ Kwashiman anasa cry Kwashiman eno so screening e koso tema community 25 eno so screening e koso na ye de ayare sapapa na ye de enem me pacho yade no me pacho e ba na eyi ni tinkitin yade so ba to me bia nye no na ko gise wankasa woto anamon na me pacho me se ama me ne wanse efi yade ma me ne papa utie me yade ha ma wani gie nyina no enwie pay o wiase a wote me pacho se yade ha wa bebia o de beba agbozo
herbal clinic. No man has expiry date. Until men man titiri nyame adom ochina, men man oba no aba behwe oba man say ahode ne tete. We the inferior 30 years and above. Me pa cho say oba na be so oba man ahode hwe. Even so 18 years kwana nko ye, o the boss wana ba besin. Sa 1 minute for ne de agbozo ye pese ye betie kra. If say e hu treatment ye den, e wo e bia wa chiri, nanso unya ba bia de papa no na say yare sa papa no a agbozo herbal clinic de oba ye nche papa no ye de be ma if say ye sit to anamo na bra ye hu yade no na doctor ne be kire say yade we na hu say we no de kambo mu a ho be den ho beto enu nti ye sit to anamo no enti akasima kakra bi na me sorry ye numbers ne hu hia ye papa aye 0241 75 02 0241 75 02 82 ye share juma 7 o'clock am adopa na ye wie na anwumre 5 pm de biara da ye juma including what china ye Saturday no 7 o'clock am adopa na tamatana na ye ba be hwe wa wo de ha be ba oba ye be test na ye screen na ye hwe be bia ya de ni free ya pam na free pedue no every say ye de ye gidi kire ye say aboa owo sabi mpreduasa se utwa ne tini fi wa de aka ni nyina eya ahoma enti ye ade ni free ni pedue no mu a ni pedue na nkasa bebo adwuma de tie be pa twa me be na ye be me sorry for number CCC ane me ni nkomo wo so 0241 75 02 82 ana se fre 0557 40 26 96 ana se 0553 41 77 52 kuma se ye wodichem so me 5 insurance janche be hia nyame admo chena ne ya adwuma same time next we da se ya so na team ye be se hia nyame ensha papa pa se woni yen ID enkomo bomode a na eko na yen hwe wo kama ansa ne ye beko no na menimi rabi edi nkomo Abdul Aziz na ne yure ye rukaya to Aziz na efo kwabena mepa chaw we na kwaye dan o de dan ma han ba bia motie no mu penipa na mo ne na tena fi ho se de be ya woni wakora na BBC eja wo yire obetu anya twitwagefo na ye wura yi ba ye omo ba be han wone na yire na ba ye nti buni musabanya abusuafo a mo ne wo mo ba betena e ba wi akire na yire kwa so okwa ye no oma wono so kwa adwuma oma ntem enti na akwa enti se yi na ne asesa mo nkwa na mutie o se mo ni nipa na tie o se de mu pa ne wo mu hu ne sa enti ni nyina mu no de na akosie ante timi ese ontu ntini to mu no ana wona mere enya kasakasa etuo na mu fa tuo na mu timi ese onko timi mi waka chere se me hu se wo pese obetu se wo untu dia wo so yire ntia nti se unko dia ne me se sharp rama se me planda echina na wo be ma no apra ana wona se omukru be ma mpra nti ko ya kasakasa jatam ba mu obi abu ofu na me pata wo mu nti da be free kwabena nu mu ni se memere ya obetu na duro kunu o ka chere wo yire if you're right, landlady, tenant is what better landlady a drug. No, also did not tell. I said, Tokabadia, Obiano, Biakando, and Akoma, sending a sound of Foniano. Tinu Zono, I bet to do it over to my phone and I say, Ama, I did not do a letter swa. And here, my son, I left time, I don't feel the sunny alley. Eh, Tano catcher. Efo kwabena me pana cho ina se no kasa efo kwabena so obeto ye duro ma ya dia bona da ho ma wo beto wo fie no de hwere ya dia ni anu eden tira me ba se me yere ni mabusa fo ina ba shane nsa because we are say hu so obeye so wanye menim ya betima si me sa man say ina hu ye me de me hu ni mabusa ina shane nsa tira bi dana eti ya na say ansole a okay na ye bisa no yo mate efo kwabra na te say edansie na fo mo papa enasement bo enanwia bo enansuo ne bo papa enye easy o na wukotra wo bi fie no so opedom no matra ese won so yire ba ye wodi ne ko aka wonko a na tu a osmekum sa na tie chire me mu en na mi ti atunsu na fim be sem tutu na emi management mi ne edin komo se nu kwa se mo ya dan fo kra odmo mu ntinu so ma no na odutwa bibia mi hiamo mi ko no so hiamo ofre me dan fo nua
And I'm saying, okay, so a down of your dear, and you got 2 million. And the most can see the mean train, and I'm sure that answer. Into me no about and I'm also every few ever shed and a medicine tea a mujo into high deep into a park. And I see you into me a kind of mound. And I was into a more than 2 bay, a more than on. A more time 5 bear 4 months. Akoma FM 87.9 Kumasi. And we are a mamma was kind of a 4 months in my manner. Kind of crap, Massa. Who Casamanta? Oh, my manner. Maybe MAG Safana. And now a say only added. Yeah, but oh, Mamma Safa. And make our see a mention among added. Embranza. I was so ultima a kino. My number is Sedano. Into a you know on your family and then call. And my shadow answers it. I know. And I'm in a and buy. Akoma FM 87.9 Kumasi. And a buy. A whole website. Yeah, buy no. First day, you baby if you want, I'm going to say, you will catch a minister say, tell it to the manoma. I'm Passago. Free a hako as I go to best if you are a Yakomanga. Is it toilet in the field? I will feel about on Masterman team. When you catch a minister on Mount Tumutasa or get me what we call toilet to. And me when you took toilet in me, and we do a quality. How much number and I'm saying, and my Obanotium. Akoma FM 87.9 Kumasi. Toilet not any show into say on some of you. No, on so up my alone. Into Minucom, a mammy or I am on do. Or we are listening to you, don't know the man. I say, or Tina, or I'm in jail, or maybe 5 months. Toilet walk. Now, yet a funny yam. I just want baby a toilet when I can't one, not just with the caco. So, into you, or we are a bosom, a 5 minute. Oh, my, you know. No, my. So, I also toilet the more. Move to 2 from Nama Nebu. Akoma FM 87.9 Kumasi. I remember from Omi and Colombia Maswadi. On maybe both you are. From Yamun, and we buy a dead bone. Echo or the East Roban Evan and Torfor. We did tap into a half hour. Someone play maybe also about 2 a when I am fat. Obano, you don't call one with Yama and Kurama. They will feel. Say a Omunia put him on Omuna no Asago into a say a new come a young befia. Then Nama Temba Quatin, Eddie Chaba. Akoma FM. Now, what's the toilet with you about among your moot house? On my plastic, Emma, you Omka just think so, or man 2 mutas, dear, or Bianua. A dear toilet in the Himbia. What a close at Yana. A dear pretty Nibia. Dear, what Raswa now we are not to a Nuebia. Now, among 2 hotels here, Obianco. Obianco. Yourself, oh, the balance in the bag. Montutas, now they're trying to do one and what could dear Diana Bonnie Biana get a cabet in Mama will petter at you. 87.9 Kumasi. Eh, Papa, we are busy for and what you have to was and Tina, see 2 young Karina. So near fertilizing for assassins. Fertilizing for assassins. So, papa, shepherding. Into the man as well want to first day, a baby on Bobo, and a born, Ebamus and Namuchi born, Bemechi born or the question in Jalon. And a bucket one of far born a piano. Akoma FM 87.9 Kumasi. And when I obey as the Obana catcher say, Wafuna, a cousin Joe, and now G born. Adachi and one of school by wood memoir. No watch upon. And no one say, I don't know, okay, Mamono, born if Mamono, Casamabono, Alboa. I call you no soon, Obono.
ma mo no sa kola de we be twanta we no wo be bisa me wo be bisa me wo be bisa me Nkran twandro Para na bufu pa. wo be bisa me Nkran twandro Sana o media o be fi wa anya easy I am check out everything today do am no amuno o promo ko amuno Akoma FM 87.9 Kumasi enti sansensem we nyina mu no na wakotra fie ho aboso me sen na wanya sen wo ho the first month no ma and problems we started say eba first month no ma my first yes about your first day no and I medicine to be seen ma we dey catch medicine ti ahoma be no be kata nyama no so and I say na onye si nyama na me ni be si nyama o si ahoma be na enti ama I feel some no I say o madam fo ya ha me panso everything can show o pe masama ka be ka kire me ade na ka kire me yes obo yes some show mu ade na we be see on ka kire me Akoma FM 87.9 Kumasi Debi so ka kire me na class na ka because we dey o ka kire we say dey bia we say we no metra on tu frifo bia o ka kire say if you 100 dey bia say be do atam say ya ka pem ka sakra na we say we na edu atam to ka kire we say if you say you know Omukashi omuhu me na omadane antimen ka pem ka sana say nyo asem antimen ka pem ka sana anya time wa no wa chi am no wa ka pem ka sana ka pem ka sana o se ka sana ya o ka musinti tam o hwe tam ameba omukashi o anso yomuhu be na omadane mu kasa ma bisa ma me wo mo se hwe time wo wonti asem na mo ka na o mu krom kasa no wonte enti se den na hunu se sa asem no mo ka mo so mo ka ye o mo bo wudin evo as a man ka krom kasa de no kan che o mo bo wudin enti se den na akwaje ama ho emema de nka monye nsem ma ho sa ma na twe sa ma nso no eje nsem ma wo ho sa okay enti ye hwe edie na esi ye ma wo ka kire oba no se wo betu na dura se de na o mu betu wo mu fie de ahwe wo ho ya de okay o de hu se okay okay na sen kama mintie Akoma FM 87.9 Kumasi say amuso to dia me peda intimida jeje amafo a amu pe bia de mama me asem no kra say uno be ka che me una me di uno di eda ne mama me we na amfa da mama me una ko say obebisa me eda no wase ya me bisa manen kasa uno wo say obisa me we le biso senti e ma be finti o me bisa na wo say o me bisa me e na we le buy o buy no e me bie e me va na sugeti na e me wro me mi wano obi bi omgeti no eno ofre me kwabia emusumidi enye kwabia odini the same kwabina Akoma FM 87.9 mama mia kwabia ena osi eda na osem no akosi sen ena muso eno premier jeje amafo a omo pe biare ama me emusu kame na mo a emu pe bi e makonya bi wo e be bi no mo den ena you da no hu se o ko ho na o sa da ni wo chi se ana o tin se me ni se o ma ha bi ma o be chapra ai me suma pra o ka san prensa ai se manti ana me so si se ana o tin ti asem no ogina e ka no manti ana ana me so ye kro mo bi e mbema ai pra se onu na amukum mbema ye e pra dia nti won brad Akoma FM 87.9 Kumasi me pra dem but e fi yemu die asa pra bia ya pra ani ampra wo ye die ni mi amini nwa fo mpra mema mpra de se oni oba te dia na se sa bra na nya o yere na te o yere ko nti nkwa na ate ma jo ai ju betimi apra enti me ka sa mi we no so ko no o ya wa jimi ba me jina ba no mu ti di oba ne ka so ko no o jimi no o fun kurasi ni mta ameli ya udi matem wo bi sam eda asem ma ka chiro Akoma FM 87.9 Kumasi afu o ya wa na me shela teki action be ma no epi be jina me geta no na me shela teki action say e wa hwe ya mabu ni zia e wa na o ko ro ni fa na mu se e me mro bo me se kan
nyene mo aso ento kwani ko so nyane ni kuro mi jira o you go sika ne ko ba de ba eni bere ba obi atumi ye bibia sika ne oba o sika da guy no soro wa environment bi mo pe ndi wa environment bi o be pia on sika wa o bua o do bua no bua wanza e me lu fa ni timi ni hospital e na ka o se onu so wa ade santo kwa me ba na hire wo ho na o free o ma me wa ba to ko ba ti na sika nhwe ne ba mu na meken na oni ho but in tema e ko so fo oni mu bi si woni ono wo ko wo yinti ona akobo na mane ya ba nyina na insem no start ba na nipa won ti so you know what insem inti mama odi wa ti me aziz we only edi ma tem o ti na o se ma ante es what pa Akoma FM 87.9 Kumasi o se ma ti fa o ta we le chi na o so ante ka na ma si aziz si no musa ngwa fo nyeno ka me mi oduru pa mi kunu so abi kumi unkunu so bere ka mensi ami si era ka mi go ya dura di da tem no di me no on di mi dio but mi kunu abene ala se obe mu mana se visa wa kaza mu asa kaza mu ne pidio kan ye no person kan wo ka say wo ba mani yade ma gi so mo ton won mu fie de hwe yade e wo de e ka se ana ka mi oduru a ana ka e mama ne na de ada ho o beton fie na de senka wo wadura nka bema na yire na ayade ada ho ama na twaduro ama na ton ni fie no e de ahwe na yire ne yade obesa ni obesa no ya le sana se ene sika no abesa no aton fie no ene fie no kra no aton enti ene kra un se ebufo ba o ti mi ka se ndia e ma o tu baba be ni nye ebufo ba ko fa se kan wo ho ebufo ba ya Akoma FM 87.9 ebufo ba nya nsem nyina na yeka se me wadura nti na mo se anwonafo nye no se me wadura kemema yire na yade ada ho wudu sika nyina behwe no enso mo beton mu fie yi na wo san de ahwe ne yade asem no anonso anu eden dodo eni se efri wonum eba enye ye hwade o bi mpo a make us say asambone kwa chiri o chiri ebi mpo kwa na yade bi ba na kwan dada ena wode wano akwaka sa asem we ebi ana wanye yade ne ba wan yade ne behwe no wo kosoro ba fom yade behyew tinye bufuo ba asem bia na yeka ade a sha akomemu manso ena ebuso ma anoka anu eden so ti ase me bo asem we ye nti na ye wa ha we nti na exist de ba ye se ode oba no e hye ne nsa no ma ye hwe se mu betre fie ho no omu di nkan kan se omu pe nipa so ho e ho ye new site aha nti mu wo fie a na je se ye hu se nipa wo fie mo so ba ye yi wo ye a wo de ne ba no kura ye be ma nipa ba fie wo de ne ko unso sori a na wokọ enti fanyina mo se wo mo anko a na nete enu wasam na akwakofa we nyina ede abai enti no aso akofa wo yire aba wo de wo mana ba na femu nyina mo san ya abusua baako because emema mienu adwuma baako na mo ye ti di enti na wo se mo ma we betete mo ntam eni mo ntokwa eni ho niema mami ene pe odi timenim se de ya oni mi se kan no oni sa so ono wo kan san so ampa me pese me hu so ono wo kan san ampa uji tu 87.9 Kumasi nti emfa ekwa me so ana me ma obane ade emra fio nti me ye me fa kwa me so ade emma oba no e bai obane bai o hye chance wo eni so ama o ri prat e ti se o pakanyama nti ela be sem ne ba no na o ka jim se anu kunu start be ka nchem no o se oba no on be fi odi a eni odi emska menare no makọ penipa foforo abetra because mu hia dom
Auntie, and I've been some seminar as a buyer. Akoma FM 87.9 Kumasi. Now, until now, there you so look at how much you want over to Nana won't share like that. Buy a 4 months. What you are saying? Or 50 cities. Until now, every month, what you are. I don't know at Munya. Ebi mi oka bibi kyerɛ me po. Obi sa wa se adwuma mu nya no bo na mane se bia menua e se di adwuma mu nya o bo na mane. I want to a man mama no ono so mo bi ntu And every unti fa no nya case. Wali. And unti fa no unti fa no fa nya ke. And do dey wo hu ni. Wo na wo ni bi kyerɛ me ni ba. Wo na wo ni mu botom. E na wo ni mu se adwuma mu nya. Enti no aka kyerɛ o menua wo wo ni mu se se yo. Enti hwɛ ebi nya but wo dey next month ba metua mienu ni nyina abom eye kasa. Wan kan kyerɛ no wo so a wo mfa nkɔ na wo ni fie wura nka ba dan. Exactly. Enti so kasa we di kasa. Wo so ni fie wura nka ba kasa. Good. Because so light anya bia kra no fra adwuma ba wo so fine e hwehye se light ni wa wo so fine a anya adwuma wo kwohwehwe bibi wo be so light se light ni wa yankotwa nguso ana ye betwam a wo ba wo so light a enso that light enye free enye solar ena mo use ye tua entini se woni bia wo ba onu ya mane ye na kura san so nso nka bibi ade se woni adidi wa nka anya odo efo kanya ode ana enti wo na kwan bi so no communication anya adwuma ti ne ma bi ankoyie awara mi tu enti oba no bi na opra amango bi ase enti mi pie na emi kono wo samelia e ma adwuma bi ade egudwuma mu na eni pa de me kan ti ne pa be fa na me de eskana kana de aba tina de kasa Akoma FM 87.9 Kumasi na aba wana amela bu fie se eskana semin tia amenka ana msamelia nso hwe e fine bobu nko a no problem na on person be tia water electricity bill no e fine bobu kwa ya so enyama mumisu wada mu de mi de minum yihu enyama mumisu wana ofre no kunu e bai ai on de kachi baba se on tu ya non face kama ana msa se asemela baba baka no no ka che no entimis ko emisu ko na me bobo mi la mani se sa ai Akoma FM 87.9 Kumasi on tu ya na on face guy am I Mi pana mi hiyo da kan na animu da kan na anim and you kan na animu so usi dan a eya ye toilet wie usi dan ya toilet wie na se edidi ni ya fuhye na body no eyi papa no ade aka ne nye ye be yi ato agu na se toilet ni hoyi age se na be makra de okotutu fam na wo sen ho anadwo eyi emura mu na wo ne na wo hwo sensen ho wo ba ebesomu na ye ndai anadwo wo ba wo so hwo na ye ndai ti wo sidan ya de hia eye toilet so ati ase me ehun ya me pa because wo mo ba ye adwuma no adwuma ye fo no obi bedidi ne yefuru ba ye ne ya ti sabre ne yem ye ne ya fe no okopo obi plot so akone e bi e wo so nya ba bi a obene so ati ase ti musi dan ya munya toilet nshem ya fe ne ya bane ne go crofo protein bag ya ko fertilizing crofo mfo so adai mame me pa cho asam no it is say no omo se ese watu me pa cho dana ya ba no dade no ameda dem ama 57 na andra and bebe 630 no and bebe 630 no be san nema o san nema nyina andra wasesa ne nema no se woni fie obiem na mode ne balance ya na se andra and bent no scan some de nyamba yam fama no nya fama na o de be ma no de ma no wonu kan ka chense nko tukura na scan na ma no okay ndi ni 50 na ma no de me jani e be na kan de meje and ya was and meje you so light no e be I say 5 months na we see kaka we trimu yi and ya meje 5 months no u kemelati mi twam January ya o twam busume we ya na say last month January second
2nd January. Okay, last month date ben. December 50 cedis enye Masa se na nyame dio. Edan mu ska ina ma no. 50 cedis na ma. I say tie wosu twa mu January 2nd. And no so say December. Don't worry. It's 50 cedis different. Say no edin to kwa ne 50 cedis. No obi akwatwa obi di ade abo obi tripo mo kwa me de no be ma mo tie mfa ne say I start utwa mu okay. January sort ya say mempe abusuaman so ne sa ne ma ne bia. Ense say what's sa wo ne ma ko. Wasa ne ma na. Wodi ne sika be ma no. Ense say mo betra se ya sheda wodi sika ne be ma no. Say bia say obi be ba behind na wodi ama no say yo na ne sika. Ma me pa cho me anka ko ise na bank ra mpon ya me yi wa ko sika de ama no. Okay. Okay. Nti ma se nyama ko gumi bra o. Endo kwa me ne me pra ko yi. Eku so. Endo me ne me ko so. Oso woni ye ya dai. Eku so. Aha. O se maintenance. O kan nti mi ngine mi diskana ma na ache no. Akoma FM 87.9 Kumasi. Inti mi di e ma na fu yi sa ba e ho no. Enem ke mi ye. Inti mi tuni nyama no on fa ko gu na ma mi wo. Oni be jai. E na ma para cho sa mi no mi bra. Oyere. Onja inti onya diskama mi e mi be so e be so na ma. Nya wo di akwa na no oyere no akwa temu kama. Okay. Mame ma kakra bi ka ho. E di asem kakra bi na si ya. O ka kire wo se nka obetu aduro se bi sa. Ye nsama no. Aka toilet nkran kam pese nka mi kire mu kakra. O di ye mfa toilet de no nche ye ya kan. O ma de ncheme. Enu kwa wo kan 1. Na ko twe no so se kan. Da bi me bia na mu chifiri so. So obebo me. Obebo me na me so mi pate tamu bia. San ko obebo me na ka me so me de aye de. Nti wanya mo. Nti wa fa bia na mo no. Ya hani de. Mi jina me pata mi de man ka jo. Ma na she. Nti no ka. So mi wona na di mate. Won say wona e be ma o ka kire me say mimi kunu braye no. Na mi jina banko na mi jina ni fa me 1000 na mi 2000 wo. E she me kra. E na tie de o san kaka ho na e she me kra na mi jina ho hwe me oba. E she me be ma keteji what me bi wano akasa ase mu atre. Say mimi kunu braye na mi jina banko na mi jina ni fa. E ho na e she me ma nkasa wo san sen mala mo hwe yiye na we di cha utu bob na mi sense na wo so yere no wo na betimi abobra ma mi so hu sa de oto bomb no entimi sre wani de mu wo de to ye na me dane ma no me oba o kai be ye me ya na so me dane bi ma no e na kwa yi sa nsem o to obeku enti efu kwabne ye hwe asem ya wo kan ye umini sa wo na wo be ye anasa ye tra akwa kwa mini bi o kwa mini bi o ede na ni bi ho para kwa mini bi o ujide efo ujidi efo kwabna ujidi meeting jina still ban chance nti ya trasa bibia ni witrim ya ubia ni wumu boni bia ni witrim 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Okay nti waka no sa yate na emom de ye ka nyina ne se ye de ode abehye yensa eno ho adwuma na ye no ye de obey ene ni kuni ye de hye wonsa se obey hu gunsu gunkra ne yete se yesi obey yare da ho be ma ya boka ne hu sika nyina sa ene na ye ba efo kwabna ho ne aka se wasam na wo kan ye no na wo anyo nti wo ye na che se ye ba be so wo pa no Ghana mara no ebedi wo papa enti mesro so wo se ye tra enya tra sa akwa na asumdwe mra obi afana ho ode nkwa ne Akoma FM 87.9 Kumasi. Eno omo frame master eno omo frame na ekotina ase ene kan so okay abufosu na ene kan ba to ba na bunto ni yim ona aka asem chen so be kontin ma bia ni oboto ni yim no ana se wo boto ye ni ya kan wa hase no obuato ye mun tine sa ba kasam da medical Canada medical kan onu bunto ni yim tino so ba na ba eno ya unsensi no na bibia ni akire biem na adwene mu ye ne fine ti hwe ensi nti ma wo ye mo nhyeso why yenso ye tayechi ye wa yenko ba bia ye besi bia na momra efo asumdwanya adwuma na monko be ma nti ene no o ya le dada enti me bi Akoma FM 87.9 so ya ne ya echo oni ye e be tinya ba ka se me na me ya no
yare be na me yare so yare chu na da okwa wonu so ba na yare yare bi o yare so na be ni so yare bi anu so obey o to yare ni so na wo bisa say yare be wọ́n bí sẹ́ wọ́n yìí yadeɛ bẹ́ẹ̀ ha no na sẹ́sẹ́ na yadeɛ ne ba ne yẹ hunu sẹ́ ne yadeɛ ne nfiri eti o yìí yadeɛ so yadeɛ bẹ́ẹ̀ baba so eti sẹ́ ne baba so ba deɛ ne nfiri sọ ti aseɛ ne yẹ hunu na nso ɔsɛ ne yìí yadeɛ wọn nso ebisa yadeɛ kura ɛha ne yɛrɛ 87.9 Kumasi. Ọka ọsị ebibu wọ n'ihe m. Ẹna tí wọ́n bẹ kásẹ̀ twi ẹ máa wọ̀ ju o. Bíbí náà wọ́n ni ewé rẹ̀. Ẹni à Ọmọ akoma ya kati sa. Abọ́ntà ntẹ́sà. Ẹnyẹ sáà yadeɛ no sáà yadeɛ kẹtẹnkẹtẹ sáà yadeɛ no ká wọ́n bá ne ntò wọ́n ní wọ́n nenam wọ́n ho fɛfɛɛfɛ yɛ ká wɔ yadeɛ no wọ́n sɛ ɛbɛ ká wọ́n ní yɛ de yadeɛ yɛ di sika ahwɛ no a ɛnkorɔ no ɛno no saa yadeɛ wɔ bie ni hɔ a wɔni obi wɔ hɔ a ne kotodwe obi wɔ sisi yadeɛ obi wɔ ne deɛ yɛ ne yɛ funu ba ne keka no obi awɔ ne deɛ so ɔte aseɛ basam na wɔka yɛ no yade da hɔ no ɛbɔ ho ka no ɛno wɔn asɛm na efo yɛ ka ti sɛ ɔsɛ ɛyɛ tra saa na ebufu a yɛmfa ne saa na emom nkɔyɛ bɔ ne bi awɔ akyire na asomdwe nkɔ so hamra yɛdam ase ayɛ akoma 87.9 FM akoma mu nsɛm dwumadie no a ɛna waso egu so a wotie na ama tira se yo dabi aho yɛ fɛ ne die antoma no ne royal blue na ɔde lace no any makeup no unse de musunku kwasem nie she's no one ja ampa ani sentia ani sentia pa grow fine mojadro wodwa so eye mojadro mu super na nse wo wonu moto a wontimi ni die eniema nkoyie wankasa ho se waye mmere da bia waye mmere wo ba kwa fikyira wo bre papa e won sabuo mu wote yi a wo de ne bo no mana ba bebrebe ba bi was me de pad no agisem de ataso mienu mesra wo hadwene pa ma wonsa enka grow fine mojadro na sa ha no yemfa nso no emfa ma ne da no grow fine a vitamins na wo no eboa wo nipadua no eboa wo pa e ma wo a wayade ache no so wotimi egina wo na so eno tipe bi toy e wo pharmacy ene herbal shop bia emom wo pedodo to ya for digital herbal clinic e wo 0244596532 0244596532 grow fine herbal tonic jemeso grow fine makes you grow fine. Max Global Link Limited S1 and saying any abusuan penny wabo sika no say wo fase wo pese odi ne tu kwan eja wo ba no pese odi ne tu kwan ye se wo kwa kosua de so kwa business wo kwa sra abusuanfo wo bibia pese wo tu kwan kwa ma no ne na wani nkobọ miemu no fa kodan Max Global Link Limited no fa tu kwan Canada, Spain, Germany, Netherlands, UK afa Italy amama hodo bebre so say ye midwife ana se checheni apomdi adwuma ye fo no wo bibia da ye pese wo tu kwan ye de emprempren eye Max Global Link Limited won na do tu kwan ya wo mra ho krata asem nyina da wode hye begu akwam sade e be ya bro ni krom no won ko enkodi ensenseme enkran won mo e wo Wager White Cross won West Africa Decotals na edi anhwe Kumasi asafo won Senate office no na edi anhwe free Max Global Link Limited e wo 0535823871 0535823871 3P garlic mixture so enie garlic adro nko a garlic no ma twede aye adro fine a chese ne wa onim garlic so fa so ye kan se ye ne de onim sampa adro ne edu papa de wanu bi da so di ho danse pa 3P dia wonya boso oba bia wone a enimo no e ho danse nko a e no mankasa gi edie eti wo so wonya ento bi nom ye abomode sa wonsa beka bie na me kan se ye pressure fo no e ye du papa ye kamfo e de ma mo wonya pressure na sa wo pese pressure ya de no kura benya bia wo de fa 3P garlic mixture wardroom afa immune system no be jane na so akwatia yade a eye 3P garlic mixture wow sugar level e wo soro ugu nsuo ntentemo eye 3P garlic mixture yade dodo no ano eye dro we ene edi to ase esanso ye dro ada ne dado ho to so e bo ho ban efri yade ahodo e ho ntisha ne so en so be pa bia to e wo pharmacy na fa herbal shop bia e mododo to wo so fra Piwak Natural e wo 0201 000021 0201 000021
one uwie pa ya nom so papa enam say yade de dodo no a unim say nsuo ne kofa de ba ne typhoid nsem wo bi anya typhoid fiti ya santo apen so watu ase enko eno te ahwe nsuo no mu ayi abre bia ba no mu so a eya nom transp natural mineral water enso a eye krogen FDA for agya tomo asase no wo mutu amana na mane ko pa wo mo adwaboa mu no matwe nsuo ne de afam wasanso e de afam fidi papa so ne so treat ne kama wono man ka bia ne akire se hye fridge mo wo betimi ano eno ti wo bodwa na opensuo asoma hoho a eye transp natural mineral water wo ba na wa hyase eno musuo no mane transp natural mineral water wo so a wo to nsuo no eye to transp natural mineral water eton enam se no eni su papa betimi aton e de ama customers 0554207384 0554207384 transp natural mineral water aboju nsuo ya ekenya woni pedua Congo ointment every natural ventures and no any ointment here. Eda fombo ko ye de treaty and sawa and pompo ye de dono and chena pai afe ekro nantama pompo and kwadetru kakawre afe so kra wa widie mo ya na tate pa se mukeka wo de bia dana titimachimam no atwe afe no de dwene ho saa ma wonsa enka Congo ointment na fatu ase wo akwada wo fie akwada no be bone diaper no a na de Congo ointment wo de afefa ne to no ho kama sa de be ya sawa basa bia enkogu akora ne to oba nso ahimfie ho de besiesie ho na wo ba no watimi ayo oba sima ankasa eno tipe bito eye heba ene pharmacy shop bia mu ramu a wo se wo pe Congo ointment Congo no chane so se eye KONGO na chese ointment no wonsa etumi account dia wo so wo pe bia ton free Natural Ventures 0249 017101 0249017101 Alaska Star Enterprise Ghana's #1 original wallpaper center Alaska womwania to say niema womodi abane de sewani sa okakire enti atufo no bomodi akọ mesi nioma nyina akrofo manso e na odi fra wodi aba o man Ghana mom wallpapers, bed sheets, blank curtains, original curtains bar, TV strips, light, airport chemicals, waterproof chemicals and stickers ahodo sofa covers, wall frames nyina wodi bia ba no to siesie hotel wo siesie wo dem wo siesie studio office ba bia no a e Alaska Star Enterprise Kumasi dum wa Mrs. Anoche Plaza Abrosanwa Bank Prudential Bank 0554114878 0554114878 Currency Ventures Zahara Mesha Zahara G capsules Zahara Man capsules and a fay Hindi Heba Mesha Bomadi answer one sabeke Vietnam se Zahara Nupane dia nura kama pa nura do honto so a wonam ne mumre ye bia wo mo bia ebeto ase dia mam yade bia so a eni ni pedua edi asie no wa honto so no Zahara Herbal product afa ne mumre ye ema ne mema no Zahara Herbal product enonti Herbal pharmacy ene chemical shop bia mu no ya no wa bi sebi na so age wo de na Currency Ventures so wo pen do mu afre no 0246348334 0246348334 Time Herbal Mesha edrono TIME malaria fever wonu mato na se wutumi ni di anasa wo de no ho mere na ba so time de wa wonim tete edro eda so gene na so ewa system no mom enti bomodin asa so bepa bia immune system support edro pa ye fra no Time Herbal Mesha eno te herbal ne pharmacy shop bia mu ramu a kai se TIME 0244417669 0244417669 yo nyame ensha papa masapon ena edi ekodwum na yakoton ene makakra mamema mebejafo akwa ba wi Pastor Julius memo akwa ba egwa akwa ba Pastor yenhwe ye cases no ye nua ba na nakua bema no so beba am ya dum afiada so beba ti ala gwa le bema so na Abdulaziz ne yefo kwabra mo rent issues na nakua de yembra so beba TV de ka me pese bema na ba ja cause then you about na nakua nsema no kan de na de dodo Akoma FM 87.9 so no bema te bana se we mu nyina o ye obi bobi sa na o te na 15 years what who ye den sa I want to be there dodo me de pa nti se be man so be bad ya ye nya ma ne mra but ma me can we answer me two young girls no young guys no fu ma do be bia abrabo take your destiny in your own hands na me catch ya amasesia e do be bia ho I say me who say over dependence ni ya doso I say
wa ontimi hweme anko ame wa me ene sa but se wa wuji hu dinim se bi nyame de wa ba asase se bra be bra na ye obi a ma anima bi wa chese on fan show bi bo se de wo keke nyina se bi o te se wa bra ba ye basa wa dwene mu a de wo dwene se ukun na amo ense o yo na wa nso enti nante ne maba ntia se abrabo no du bia na anya me ma metias me papa tia se me kunu wo wa na me kunu na mo bi eyeyo se wo pese ye ya wo be ye na se onkofo ma me papa tia se wasasi so enso ma be si na o ma mobra ye onkofo na on papa no ye ready so on be ko invest bi o wi ase o mo pe enso be si na o ma mobra but ye onkofo so se no mu ni hwefo enso ne enti it is about the mindset se wa wo ye wadwene se ma ba wi ase se obi a nyame de ma ba se me ye biribia no matter the besie obetuna rise aba be do person nyame person do and let's take our destinies in our own hands. Forget about me kunu, forget about me yere, forget about me ma, forget ya wadwene se me you be na me person me you be obekwa ko do ho you will get your target. Nti ma de me kan nti be ma so be ba on de omra na ye mfa yi entu ye na anani ne fo die anani ne fo die na asa abompusa kakra chese ma Ghana ha no efie bebre na no ye kan kura ba se na nti ase efie bebre enti se nya kura ba na edi abo nkrofo ma na se de asteri san Ghana tete sa no do so ye hwie gu nkrofo da chi no o ma na kura ba so no di pia ma o hwe no bia ma twa o edi bosum papa ufo awia bo ntutu be tuo fa so no obi kura ba mu dwun so no ate obi dem mu dwun so no obi tam bucket no de ba ka se nsu no ko hwegu na dwun so no ma nyina dwun so radi ya gobo wani na ma nyina dwun so no abo anu no enyo do ayin toilet nim efie bebre kama toilet na musiri say na mo de akoma han na mo de tete nkrofo usiri say na mo de ama na mo de tete nkrofo ni por be ka se sie ya awu ni blog bo ene ko siu de ayin nyina yen tumi si dan ma na ye nyame wa mo wi asesa so obi antoka obi ansifie obi anyi sikeni nyesa na nyame bo wi ase nti na no say ehia for the omoko so omo nche da so it means that no matter said it eye de benyu obi a na obechi na say obi na boa no ngonka say kunafo ne moborofo obi mu awo mo nti eye de nyame ayi wiase nsa chewe say abri biara obi na beboa obi nti say when you sikes dan ma na at least the toilet na dwa ye de e say o man bam we am confusion na no am confusion na no because Brian Gonko it's a service ni ahoma ni esu bi plot so pa se obekọ no na no me call so ya we chichiro protein mag mo na wahuri ma no kwa na nya no ni hu kwa na nya no ma ni hu no kwa na nya no na akobia nko huri bi sam na nko bo ma bitrim o tell you so tell the show hey one no otama ye owu bushona ni neighbor na ya ni neighbor o mutu wa fe o shen bros mo ya na sa na ma ha adwen ade no so obi ahụ ade we dey have no enim sikani eni obi ahụ natural to da wetin ho ba pare ma make up wa ye na hilo jina so because one so pa ma oni mo ni di na onye ibo sa ayade wo bia ho enti mesre afiwafo se de nyame ama wesike wosimasi dan adwaye kaka odi him toilet odi him na edian na bo monde na ye na sa se de bia odi mo bia han ya and create a lot of I say na no dey lad be se me bai na bi chegu nkrofo de so na ye chebi sisivi ani ade ma rent issues are a problem of Ghana bia wo de odi ne dan ekaje obia wo ko kan wa ka fu to si dan se untu kwa ko han obi dan na wo hwe na ne ono wo ka no se wontumi nya han because on say baby a omote no eye new site enti omuhia ono no kwa adwuma ka na ire nko omuhia obi amana obi aka mo say baby ankese yes wo mpani pa ba ko say be ma ba ko sori na wo no oyire no ma na che so manya bi aka omo ka ma wote ase na ya wo so ama yire kwa ma na ka wo nkwa so kwa ti na che so omo da so aya nkwa nam de omo pa no o ma nya na sa de no so de ya baba de no kwa ani obi o wa o ti no kan sa de omo no efu kan ye ya eni e o right me mpa busia
me pa wo kasa de open na ebi se me nko na sa yetuma oni ko betima ja tumi sa o de me nko na mti ade be china fe ma di wo fru sa ni ade a on so mo kama wo ti ase na afi wo ba ya afi de wo ba ya sa ntano de na eno de I think say ho so efo mu anya ade o sa because ye de ahye wasene de me de bia me kama se ma mra de nya de to na wo gituma ye nya o mane ko wo ja tum se ye nya nti se o kama no tum aha and ho so de o ma nya ni me boy ade ato wa wo be yusu sika nyina wan hwa wo fie wo beto ahwo yire ne ya yen kasasa sebi de bia na me ka no anya hwe kura no se wa ma wo ba bia da time a wo ko na go anfi ma wo nze timi obi ni o mego dan ko obi dia onya na fi wo de dada man hwe ba to bi dum ma wo ba bi tina na wo so ma aya ni monyam hye ne die na ebu abam se at least sebi o abobra machine wo ntimi si bi na mra senka nso si nti e se hu se den ana obi abomo ya ye nti e se wo appreciate ye krum ade ya nya ho ade no se obi aya ade ya bona ba se wa ya ade no wo wan wuru mu ya wasi na wo de ha ni pa na wa mru mra nso ko ye mra senka nso asi bi mra ko si bi but wan wuru mu wa ma o nya ba bi atena ba wa ya ade pa e senka wo ha obi kura dan ma 2 years nso na wo be so to o de transa dan ase mfie mienu ne enyo bia kwa fie ne yetena bobra but mbetena won chen nyame adom matimi nya befufo ha ya meko no wada na se but nipa bebenim sa nti ye nhye na so na ema afie mu sense ne rent issues no emfa asomdue emra ma me das mana ai mebai nana yawo o Christian service on na ye laundry services me coat ne mentade nyina on na esie laundry service na me nhye na pa no ne gloria na won so say wase gloria buni ketem nti gloria ye na bra wate na nana yawo efro na wa bi mo ho a o mu nyina etie Christian service university eja so beba je so o kasa kama pa fiada omra na nsem bi wo ha ade ha adwen se oba ma wase aduane oma wano aduane na kire se woni mo nkomode na wo so di jane ho se dobro ba Akoma FM 87.9 Kumasi na kire se de wo be isu kanu na chese nyoma bi wo ha enkoyie e wo ho o de nyoma bi asiesie ye enti waje penie wo ye nim sei obi wo ho baje penie sei wo ba fra no wunya ne bi ene kwawu aha wo ba fra no afi we yem pesa da baba yem pesa obeba me je usu di so obeba oh yes said o sika sign no be wa mama respect no obeba obi ka said but ai no wadane anu na mempe o aje usu de wanya sa emwa wa akra basa na yetrase na na anoya anaba emwa wa akra Akoma FM 87.9 Kumasi edani duru ho pe na miura no wa ye ne sa amaye na chese de sese ye ka no na yaka because da form anko no so nko ja na yere asem no ka share ho no ka so wa anko tare ho ukra ka hu bi no ja na wu bisa no oh yeah say the yire si obeku no enti na wo ja no na ade no ye yire si obeku no wu bisa yanka na nya o ka say da form na form sa na wo so wa wo enjoy wo ho na de obi be enjoy bi a wo afuo enti aja ye twen wo se de wasi aka no ma ye nte wonka na asumdue nye de embra mako Aziz ene ne yere ene Akoma FM 87.9 Kumasi ni kwa say efia no eni pa no ba hwe kasem wo ma se obi twi police station sisi me kai obi ka na mo na was ka we pa de yira ya metobi o ka kire na ade chen ni wura ko pa ke ne ka na yira afeni ebebusa wo kasa de hwe kasa na wo ka ye kasa na wo ka ye se kasa ma ejabda baby bebre edda asori kura kasa etumi ama asori kasa eguno so fu bi jina o say na mo 1 city na na ya meji nsa na meko 87.9 Kumasi enyo hwia meko na yanko ya kwa ehwo na obehu na nipa tan kura na nya 1 city ye boabo anu ade bibi no na se wo kwa 3 days asori kura wo na awotwi ni mu a eyese na wo be iti kasa die yenhwe yie hwe enamfo mienu wo ba wo de mra to ho ama me fie hen sei na me pe no aye din me yire ko ane wa ha enti se wo ba de a wo yere fa ne bra efitiase na wo titu mu no wo ba wo de wo yere ne wo ma ne ba oba yi ko Akoma FM 87.9 Kumasi enti wo so so ari a hwim
na wokɔ na wode wo ma na bɛne nam ho no mo sa bɛyɛ fie hɔ fii nti ɔbɛka kyerɛ sɛ wo yere se ɔmma deɛ a ɛne yɛ kyɛ apra ɛne wo so wobɛpra ɛna wobɛyi ano ɛne yɛ kurom deɛ bɛɛma mpra onye serious bɛɛma pra dɛ mo mpra bɔnten bɛɛma pra dɛ mo mpra bɔnten na emu mɛsɛ sɛ baabi a wo yere tie no ɔno nso so wɔ mpra ɛno so asɛm na ɔka kyerɛ wo nti wontimi ndi so a na watu sɛ bɛyɛ bɛkɔ akɔfa asɛm aba light bell say minim dia mo use the dia mo use dia me use light and fine Akoma FM 87.9 Kumasi ya wudi jana you do light ya ya obidia jana live nti ya no yam fa sa dia ne mehye ho na okoka ho sa be ka kire ne se ufie na wasie no oyire be yare ya ma wode hu sika nyina no ton ufie aton ufie nyina sa dia hwe ne yare na me ya nwonani tina ya mesi arafo nya no wa wasa kan wa ma hu ono ankasa kasa abua no fu because ankasa sa yes arafo na odi ana abeye mutimi nya hwe muni adure bia ye na asoso mo so ana mo na arafo muni adure bia ba bia why na rebo wa asasi munya asam sa no na munya ise de musitia mu yesa na mu wadura onya nto plot kwa na be sida obi mantwa na akọba kọpeje o se me waduro na ontimi kantre waduro ni se o sika nkọtọ plot asembe okwa o kana wa wode abu ahofo o ka chanse na wo ni wukuru tem e kan ko na ade be ma no efiesi wo wo die ne wo mu ni die ne wo mu ni kuru na abo ni kuru na abo bra no masifi wo ye de o afa ho na wasema wo nye di o be soja wa me hwen kwan Kumasi ama omwede one room na esi ho ama e na wo so ba betena mu bi ye ko kasa asa na kire no enti de wo ka kire no no ono so ba ansa enti ye ko ka nkire ne sese ya na sese che asem a wo ka ye wo de ne hye ne nsa ma ko be so mfa ne hye ne nsa ye na hye ne nsa ye na hye ne nsa ye na hye ne nsa sana na wasa na wose na ere ne de yare da do afina yare da do na ere da do wa no asem no ye de na no asem ye na hye nsa ne ugun sugun kra ye be saw ebisa enti na ne kunu se wo pesa man se nyina because e wiase no aye hu papa ebi obekọ adwuma no wada no wachi nwa patimo sum ni patimo sum ana asem so ni asem hia papa asem wo ka onwene bone ba na ani asem ya be di abehia na di bone wo ye dan wo san ho enye yi so na oni ho he asem ya wo ka emu edu ensem ne no wo yi to wo no emu edu ati wo adie ba nko na odi aye wo a wo be kasa asa bone wa na se wa man ba bi atena adie ba bone ano wa ma wo toilet a wo ha wo pa wo na wo du sika wo si ni fie die ba to so wo du sika enti se wo kona ho moa wo a me pa to se je me ba ye na ha city en amoa me ko na wo ko ba bi enye ko Akoma FM 87.9 Kumasi obi an ko fa dan obi ehia obi ehia obi sikani hia ni hia sikani na obi ehia obi ye ti be 7 na egufio nya obi ba hia ni na be ba be horama wo bonzo mfom go mo nchama ko mo bonzo fo go omo nchama ko mo obi abrabo mu bia be hia obi nti yesra mo sa no mani ehunahuna no na me yesikani na we ye hiani enti we obi abu woni mini pa meyo sasa na bufu aya me woni mini pa meyo wo de prayer prefia ma wo de prayer prefia baby awu ya de kogugo no aya na say emfaso bi ani no so but emfaso ba ya na ya sa ko fa prayer na kire se prayer no wo ye da wo be hia ya tie wo de sikani se de prayer wo fi prayer a kire wo se ade bia so emfaso na nipa bia nso ehu hia enti yesra mo mo fa nguna ya ho sa na wo hia no e no so omo ko omo fa findie nko na mom na num kasa no onye careful oni ahantai kasa no eni se su ba bone na ye de nguna manfo e wo area no media wo ya media me fa chawo mamma leka 87.9 Kumasi yesra mo wo pa so krum kasa obi anso ni krum kasa ndundum faade me no bia ye nyina ye pe o ya nguna ni obi nso kusa aseni o ya santini obi nso mfantini to bia wo ni krum kasa ye ja obi aso nko bia won de obeka ntenya afi no obi no bia o da obi so down mo ma so mra ye fie
dem okay si wo fi a wo hia wo bi ti wo akofa na ye de abetena enti se bibi si a won tena se na mon ka na asomdwe no ho enti na yete ha ma ko obi a won fa mra me da say obi a ono so fa especially rent issues say na say sika ye junior sa issues wo a rent issues no wo bi sa e bi afiri etete e bi a tenant ma obi timbe ha wo dan no wa dan na boso o ka bebi odo ba fa no dan na boso obi timbe ha wo dan me se no otu fie wura me se wo hwe ye obetu efuru dan no tenant fo ni bi me se odo obi afabra tenant fo ni bi obi afabra na ye na na dis ye lawyer be adwuma pa ye lawyer be adwuma pa se maka ye lawyer be adwuma pa 03224 980 35 03224 980 35 and 0243 114497 0243 114497 within baby afefe Akoma FM Now go to the one you think you now go to the one next to the town. Now the police here that say I'm telling you. Out of phone and crown over there to go and crown in 20 years. Woman don't change to my community. Some of the police here that the over there somebody could be cast on here. I don't know if I can. I didn't say you know. I was going to mention it to the agents and phone and I didn't know. Of course, I'm going to get to because of how you money better. But I say within baby afefe Akoma FM 87.9 Kumasi. Kafa na nasa sign fair within baby afefe Hello, Maa Akos. yeah, I'm 1937 I'm doing with you. And my clear the only it's Papa ni sikata ni. Papa ndio ada na kata nka mbele ho. Ina sasa mimi akili ko. Ni edani ko na tele ndio edani tele. Mimi na foni ni ko ni katika kledi wa wasfati. Ni kledi wa matrasi. Ini tu mungkin kata nak cuci kusana, dia dah tu. Ini orang aku mesti. Anda, ini ada sih. Kamu dah siap dia, kamu dah siap. Ini dah siap. Itu saya. Ini asyik, ini minta. Ini betul saya. Tidak masih. Minister we didn't baby afefe Maa Akos mo papa das Ba, di le se ti le da ti ko se ma pom. Se ma pom wa. Ba, e le ti ni. Ba yesu. Le se ni ya ni ti ni. La ni se ni ma. La se da ma ti pa. Ba che me na ho. Hello? Me pa che yesi o. Ba ko me che me na ho. Obi a ho ye. Ba si. Obi mo ni ti re. Obi a ba ma ba shi ni se mo pa. Asi yeri ya se me ba sa. Amen. Me ka se bi àwọn so se bi tobi. Ele ma tna che. Se se le bi kele ni ya ni o se ni. E je ko se le che o. E fi ka ti ni le. Ayi obi. E ma je ko ni ka de ba che. O se o se ko ni bi ai. Abo che. Abo o ta o. Ani ya ti ti se ni ala ki o ti ya da lo. E ga se. Le da se papa we didn't baby afefe. Ama ko wa me ka che we na no bi MTF for no so no mai. Ebi pa MTF for every man. Ila ko pe eno ano no. Ebi no bi ayi bi ano. Wo ma ka che wo ma ko eduma pa na wo ye no. Ba me papa no. So kremoni le fa amala me fa la ejunu. Ye wo keka no. Ebi class no no obi na no. Ebi kwa no church na wo church. Ebi kwa na fly bi ni kula anto no. Ni bi akwa ko ni pe ya de o keka no ni ho le ni ya ba na ko ni sa gbin ni no na o ti je wa ko ha obi ga da na ya bi awo se o le ni friend bi o madam wa e ti ni ti za antran we didn't baby afefe. Ada fa Eric so ma ha pa ja me so pa me ka fa fi wa no ebia obi ba ba ha na o ha na sa ska no e do so che de o de na ni paro
nti onye kwa ọdọ paso a ọdọ ọdị kula lero efa fa kwa so na da de ekosu kan wa wa de but ekwa no so ha de yero so kan ma ja paso a matle ku papara nti e da mo sha na mo kan ni ne da se papa we dey be afa ọwọ mi a ìgbìmọ̀ ọ̀ṣọ́ nìjíríà kò tó kò ní kẹsẹ̀ fún àtẹ̀yìn market ẹ̀mpàdé mọ̀nà tí ọ̀bùọ̀ ayé tún pàdé àtẹ̀yìn ẹ̀mpàdé wọn pàdé ọ̀bùọ̀ náà kẹ́kẹ́ mọ̀ ká ẹ̀sẹ̀ ìyẹ̀bẹ̀ fúrẹ̀ ìfẹ́m tí ẹ̀yẹ́mí ọ̀bẹ̀mọ̀ ọ̀rọ̀ ní kàlẹ́mọ́gà ebi ọ̀jọ́ sẹ́yìn ìfẹ́ mi náà bẹ̀tẹ̀ nípa mọ́mọ́ ẹ̀bí àdá nípa mọ̀ ẹ̀bí dà ènìyàn nǹkan ìfẹ́mìíràn ẹ̀ǹtẹ̀mì ìfẹ́ náà bẹ̀tẹ̀ mọ̀ nǹkan àṣẹ̀mbọ̀ níbi ọ̀rẹ́ ẹ̀ǹfàǹtẹ̀ àṣẹ̀m náà wọ́n bí wọn ní ọkàrẹ̀ ẹ̀bí tí wọ́n bẹ̀tẹ̀ àṣẹ̀m náà ọkàrẹ̀ pé náà àṣẹ̀m náà ìwọ̀n nǹkan ní ẹbí àgbẹ̀ ẹbí tí wọ́n bá kọ́ fún àṣẹ̀m rẹ̀ àbá ìtí à omi náà bẹ̀tẹ̀ ọ̀rọ̀ ọ̀gbà pàmì ìwọ̀n sẹ́ni tí àṣẹ̀m náà bí mi ọ̀rẹ́ ibẹ̀ ṣèṣe ọmọ yìí mami maka. yàmi iṣẹ́ ọkọ̀ ẹjọ́ poko wọ́n dé gbàgbé afẹ́fẹ́. Nkata fi de yina ẹjọ́ náà ẹ̀sìn. ẹ̀fí ayé nkwa. ok náà kò ètò àmì náà fún pápá ẹsẹ̀ gbáàmì adìẹ ebi kọ́ pásítọ̀ ọ̀fẹ́ bra ní ti bẹ̀ẹ́bí ma ní àárín sí èsì tí wọ́n mọ olùkọ́ ibi sọ báàmì pàlọ́ ìgbẹ́ nípa kẹsẹ̀ sọ́ọ́dì ẹ̀rẹ́ tó ìfọ̀nìyàn kọ́ kẹsẹ̀ sọ́ọ́dì ẹ̀rẹ́ tó nka ẹni ní asọsọ akasa yẹ bi fi ẹnu aba nna ní ebi ká kasa yẹ bi fi ẹyẹ kasa yẹ kasa mi bẹ ká ní wàá kà mí maame yẹn wọ kasa yẹ ní maame yẹn nti ní fúre fúre ní tùmí fà kọ ẹbi foforọ wàá fi sàn náà dùn yàtọ̀ ẹbi wọkọ wa ẹbẹ tí èsì ní ìlú yẹn náà kò sí ẹni kọ́ ọ̀sán ọ̀sán yìí kẹ́ fi bìí ẹni ká mọ̀. yàmi nhyɛ o papaapa maame ɛdi afɛfɛ. ọba gosiri. mi ọba gosiri. ɛkyɛn papa fɛn kɔ amu highway sɛ hɔ na abutuo. asosiyɛ gawade. ka wɔn so. maame bɛrɛ ne ya wɔn nkiri nsadan ne nɔmba nana wɔn wɔ ghana wɔn fɛ sɛ baba ghana mi kyɛ wɔn mu mbisa baa fun so new york mi kyɛ wɔn na ọba gosiri yɛ deebu bi ka yi wanka yi o se yi so ese no yɛwo ka yi adani pɛ bebree ti mu na highways na madam pangani baako fi wɔ hɔ na wɔsɛ bi ni mu ahan afei na wɔsɛ brɔfin afei daabi wɔde mi mpa agolo ni o wɔde ee ɔwɔ mpa agolo ni na wo ase kasa ɔwɔ mpa agolo ni na mi na mi mpa agolo ni yɛ ebi sisa wa ebi yɛ paa dɔbi a mi nsa na ɔmo nsa yɛ mo mbɛ bi tena makara wo. ne da se maame nfa otwa to kora na ebusua pɛ ne mɛtena so odi ne baabi afɛfɛ. hello odi ne baabi afɛfɛ. Maa Akos. Niwe. Minsi ewo. Ya. Safra. Me Maa Akos ya papa bi yi. Original Naija papa bi yi. Ẹ̀mẹ́ bi fi ata gbẹ́jà mi fi ọmọ ìdílé ẹ̀yẹ ẹ̀mẹ́ bi yẹ. Ayé gbẹ́jà rẹ̀ yìí. Ọba mu kọ́ tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ bi náà. Ọmọ pọ́ńsọ̀ ní ma fà kòtù. Ìjọba wúlò ní tí wọ́n dẹ̀ nù. Ẹ papa yẹ. Ó bá wa fẹ́ àfẹ́ mi rẹ̀ dípò dídí àti àbá bẹ̀ bá mà yẹn. Ṣé o? Ìsìkà ìyẹ̀bí yẹ yẹ sẹ́. Ọba tó ṣe. Ìsìkà nkọ́ àgò. Ọba yẹ sẹ́ bẹ̀bí yẹ sẹ́ yẹ ẹ̀mí wa bẹ̀ gbẹ̀rù. Èsì àtàbẹ̀ bí àpàjẹ́ mọ́ abọ́bọ́ yẹ bí kọjá ní pé àfẹ́ bìrì bẹ́ẹ̀ jẹ́ mi fún àwọn ìsàpọ̀. Kí ni àwọn àkọ́mọ́ ọ̀sẹ̀ bìbí náà jí ń pèsè ti yẹ. Ẹbí yẹn ní ìwé ẹ̀kẹ́ pàtà mọ̀ bọ̀. Ó ń jẹ́ gbìmọ̀ papọ̀ bí ìdí ìbẹ̀bí mẹ̀ká ń tirẹ̀ mẹ̀kọ́ fún bẹ́ẹ̀ ṣe kúrú bẹ́ẹ̀ sùn. Mà bílẹ̀ pápá àgbẹ̀rẹ̀ mi ti ní yẹn. Máa tó mẹ́fẹ̀ẹ́fẹ̀ sẹ́mi yẹn nǹkan tó lè kó wọ́n ti bẹ̀ẹ́dí bẹ̀ẹ́dí gbà. Ẹnà mi nà mi fún wa sẹ́mi ń pè é ṣá nìyí èyí sáájú ẹni tó mọ̀ sàǹtì lọ́mọ hàn. Ẹ̀yìn ìjà àkànnì wà dànù. Tí mo ń sẹ́sẹ̀ sẹ́mi èmi yẹn ti dé tí mo ti yà ọbẹ̀ tó kù bá sì ní ẹ̀kẹ́ sí ya ní òde fún yíyan ọ̀bà àná. Tí mo ń sẹ́ ọ́nà mi ní nkasa náà ń bá bẹ́ẹ̀ bí ọ̀wà mo ní ìgbéra ní nkasa náà mà mo fà yẹ kí ewé bí mo ń gbà sí ọ̀wọ́ mo bá sí kiri. Mi ehyia papaapa ha ne yɛde mu esi ahoma ne so ayɛ hyene nso yɛbrɛ no anya yɛbrɛ ɛno yɛ fiada abusuapɛni sami ɛkyampɔn ne ne tee mi kasa yi wɔn ayɛ krado deɛ wɔn akurukyire ɛnyɛ nsɛm ketewa yɛbɛhwie egu hɔ de ama wɔn sa agodie mu nsɛm ɛno nti enyiwa wafidie no mfiri akɔ pepe suarez ka hɔ pepe suarez ka hɔ team yɛ solid nti sɛsi a ɔbaa no no team na bɔ ano
madam asiama moneti nti edi nkan wo so edi nkan wo yadan odi mienu ena de to so mienu ana oye miensa odi miensa na nyankura ne miensa nti odi mienu wo san bedi miensa biem ena tina ma wonya enkura